Ongko na Radio Bulundong San Francisco. Mekauti Kanda Vatamai. Radio Bulundong Vata Mekauti Kanda Vatamai. Mai San Francisco ki Burubura. Sema mai ngai waseyani. Bulara musu bakana numa nyumbika itu kina au yali matambako leka leka na ngauna nava nimbula yali tu enai serau kuitaki enava yadoba meu Lolo bira gaita koso kochisu kina taini uviwai beauty lo malangi mesemati kokeyau ena kau vela tai wakoti kina nava sereki nai vesu Au sangalalanga Vinaka Chisu Nanomu Nindra Vinaka Chisu Nabebaka Mulai Vinaka Chisu Dondonu meu mate gai sosomi takiau buluti kinangara gai tu vake tale mai na mate sandruka kena vatalenga kau kau ani rani lami bakambulai kendanga Vinaka Chisu Nanomu Nindra Vinaka Chisu Nabebaka Mulai Vinaka Chisu Naloloma Naloloma Lebu
Toka na itavi se roe arto mai. Dola tuka ni kina na nonde wasining ona vatongo na Grace Symphony. And I kapi benaka ni tu siti and dai ni karu sanga bulu kandua ni singa ni bulu November au kenda waki kamni ba kambula tuka ani sebinga na bono ni sama tiko me kina and I kapi benaka ni tu siti and dai onu itaka ni oni bulu benaka tiko onu itaka talangani makari tuka ani na Bio liba ni radio mbulando vata se mania se bura davo ni se mati ko mekina and e kavi ni kua me bakanga na keni vakarau and then se masar talmandiani berto na pakele silesi mai na lololo TV and nonde rongo and ya kavi ni kua ni merne ge toma ni tali tukani na nonde wasininga ona vata and e kavi ni kua go ngano mni tokani ona buninda kua ni mbula benaka Maramana dhurubu na ngone lewa ke muni rongoni se ko ngona nonde rongo na mbungi ni kua Ndola bini kuwa na nondo songo na marama na nondo benua. Vala tu bola wana ngarabi ni mbosi lebu voturanga. Rawata kokelera ni matay ni metali bebiti. Tukuna na leo ni palimendiga leo talangani toni bisanga chone usamati ni kibira na minista merra kuoni bogadadana na lawa kabagakina na leo ni vanua e barita kana tutungo usamati na somalesu na bosa na minista ni be kabo itauke o iferemi e wasu anando na soli tukutiko ga barita ka ni sato ye butikitale na mbosile bo turanga tuna ko usamati ni dala tu bolawa na kenala kingarabi na mbosile bo turanga na anu mai mbau e taronga ko usamati na kena be kabala wana tikinonguri e tukuna ko usamati na ripoti ni okotoba ni karusa ulga no nisinga ni abarita kana prime minister Sitiveni Rabuka ni na bobo ui na lawo tu ni Tauke Affairs Act merawa ni ngai tuyu utaki na mbosile bo turanga e taronga na leoni palimendi na isongo bo politiki ni Fiji First na mbose kabo eduru membau na bula kome na lawo dabo e bagabuna mendondonu kina bolawa na mbose ya et kuna ko usamati ni kebaka enge mai barita ki ngo rambuka na bula okutoba e kini mbale na vika ba do reliu eseng ni balawa tuna ko usamati ni dalati kono no be salata ki na buni lawa siromi turanga kena matene tu kabaka kena mbosile bo turanga ya et kuna ko turanga ni nanga somo na tutuongo ana nona sana soli tututigo ana madongo na mbosile bo turanga endondonu me tu bakata ki koya kakakoni oka ana pe kaba politiki esa mai tu so itali na tiki ni singa ni vele wai ni kena rongo di na nona kisi na boso bondo bo de ngui tu bo wawa ko Kamal Kumar ni rto sanga ni re raw na mata vele wai ni bo ndine ndine na buku ni tobi mati e ndondo nu merto soli bo ndine ndine leo tu longo na mata iturang ni lewa e na buku ni kisi banga ngai tigo kena na buni lawa bo de ngui tu bo wawa ya sanga talangani na basika na matavile wai ni kuwa na buni lawa na satu soitali na tigi ni singa na kena rungo di na kisungo arto sana soli mandina dina tiko ko King's Council Anthony Morris ke na loe suba ko Laurel Baurasi ka bagaki na kay Peter David katura baga tau tiko ni tutu baga council assistant kina matavile wai ya sulia na prime minister kina boso bondu na lewi ni kunru na karsolo baba ni January ni runondulu rusolo tulu nga medingo moles na prime minister na kene sau na karsolo baba bitu ni singa ni January ni ambaketi ngango runondulu rusolo katulu erota ni limsabul katulu na maram erabaili na non rambula mani baro kuko na lomani tini na ambaki saudi e barita na tutungo na coordinator ni Fiji Women's Crisis Center Samima Ali nona bosa ne kena sangai meluri ne wali ni lenga ana kena vital no tegiti ko ne tubo lebu ni mateni tu ana bukuni non rabaga sura rata kina marama keira na ngone lewa era tigura na songo ni ko rota ni tolu nan rau ono songo bulu kalima na marama ana bukuni barita ki taka kanilinga kawaidori ana Vodafone Arena e barita ko Ali na kawai ni wili ni marama era walengai mai vera nan dui watindra si non raito kani tukuno ko Ali ni marama endondonu merna lomana ka solibira na ngalawa e tukuno na minista ni marama Linda Tambuya ni vunga na kisi ni beba sura rata ki rasanga ni ripoti taki
Era mai matai na turanga membeta kena lautu ni cybercrime ni rondo luruso vulkando endo na turanga yang bagi 5 vulkaono. Kabanga tagati endo na account dia lastaki kamata bulotaki. Kando volaki ni sone tukutuku ni bibadadani si endo bogaburia na tigo ya babala. Etu kuna na buge ni commissioner ni bisa ACP Mesa Kewanga ni sampai tiki-tiko ko Kishore Kumar. Yang andona dala ni Unauthorized Access Act about Computer Data. Kabir kotori anawasi vitu ni lautu ni cybercrime number tolu ni rulundul rusungul kendua. Kena ndona dala ni bibareri me bakabir kotori anawasi tolu nan raw vitu sungul kalima ni crime act ni rulundul kadiwa. Arere ko kumar na matavila way esuba ananoa. Kako ACP wanga ni ko kumar enanu miniabanga takendo na akonde bo matabulo. Me ba kotakina nanona bakasa mani be bakadadani. Membela tendo na daga bang mateni tu edaki ka burro ka talenga na nona itu baki ni mbali mauti anangero ngodi tal nona kiso kumari na katini ni singani bulo January ni mbaki abu Mai dola bini kuwa na songo singa tulu ni non rabarita kidada kanilinga na nonda marama na nonda bonua ya waidore na songo ngoya na Vodafone rina suba kara maindolava na randi ni prime minister ni nonda banua sulueti rembuka era tikura na songo ngoya tulu na rawono songo kalima na marama kara ndingi taki mai ana mini expo kangara maina SS borano holi kuna wasi loma rotu makandabu kabaki na ena tokalau Kemni na marama ni tikura na matagani kuwa nom ni besreti ni posota na sirau mai na lulu ni nando banu na prime minister ndo tiko na nando bose ndo ni tiko kina ia ni posota using lo mai me ni ndo la banu ni songo ni kuwa obia mai reidanga na vika ni sa akabara na marama ni tiko rau na matakani kuwa sombe ka sin tiko rau ra wa ko tumbe ngamai na ya ra wa dor o samaru belibu mula ko mai me reida so naka o mambuta o sa semani reida na no bula to doko o samba ki bitsan o kalima o so naka o reida tiko ko sa ngasberin bo reida bandua o ba ni na ka vali o ke min marama ni to so tiko ngana vika erando da ka batu era na bunda ke na tinanda me na koro o samaru ta walebu ni tomana tinga na daka ndakile ito kino kenda ni tuki pambimbi viti kona na matani tuana nonda bunu na nonda tango maki kamaroroi na nonda ndondunu na ngone lalai kona na minister ni marama kein na mbula raramba linda tambuya ni bemba kisauti ertondo daga bata kena sone songo tu baga tekira ana tonda ko ni matani tu baga kena na be songo bolutu ena kena ndo toko ni na vuno taki bombimbi na non rondondo na ngoni me baka tiko na lawatu ni Child Welfare Act erota ni donan ndolu dionan ra won songo bulu kawul la kisi era ripote taki ana rondo lu songo bulu karwa Elim sabula pasende ni kisongori radingo menengiri mai na child helpline ni 235 mai tumbo dakena kisi ni beka membele tirna ngone ni boga tubata ni rondo lu ruso gandua katigo na kene wili ena ndono ndolu limanan rautini kawalu an narono ndolu ruso ngabulu mai tumbo dakisar ni wili ena ndono ndolu vitunan rautini kadi wana kisi tuno ko tambuya ni tumbo daketunga ni wili na bembaki kasangan rebiki na nondon dua bata ena nondra marroi katango maki na luvenda etu kuna na wili ni nondra bololo mata kina ngone ya do saratunga kina loma ni vale karui bakka bololo mani rabi bololo mata kiti kuna lewe saranga ni vale kasatu na kene dina kadingo mini wono songo bulu na pasende ka repote taki ena runondo urusongo bulu karua tuna ko tambuya ni ambaki ngo erdo sangan reba merna ba buli dini tumbu ena buku ni bimbi ni non ritabi ka na ikauti ko ni singa ni ngone burubura ana rundo luruso lugato luseko ana every child is one adult away from being a success story. It starts with us. Bobin winakata kana commissioner batawa ni tambadaga kana bisa Juki Fong Chiu na nonradaga kana marama karatiko na tambadaga ni bisa kabaga kina na songo ni Fiji Police the Women's Advisory Network Executive
wari takatalinga ko na singa noa na matai ni wasi ni elewa semarama era liwena na tambata ni obisa pe vaungeti kavimbuli bo siviveira na turanga sedoro kara daga batatiko na tambata daka ni obisa na nondra durma ino marama kina ngone lewa na tambata daga ni obisa era samai teki so sara sang walanga na nondo bonua watalanga kina mai bonota ni bo sivina daga bo obisa ka dokila itungana nondra daga na tangani tomana ko fong chiu ka kaya ni rongo bina kandundua erambito tumai na beli takina tambata daka saikwa no nondo wasia na vai kaya rakila no nondo bo tulewa kena daka ni kena mbiu bata na itubutuba mebi naga kina na bengrabi ni tambata daka ni obisa ki beira erna murimai beto ko ni talanga na bosongo na tambata daka ni obisa mai New Zealand maru takatalinga ni songo ni the Force Women's Advisory Network na ikarosnga bulu ni ambaki ni nondo tu ubengarabi ni sambu labina katalama sai kwengo no nonda irongo ningito mai rawata ko kelera manduna sua ko ambaki tini kauno ni matai ni metali ni viti na Pacific Games ni ambaki ngo mai karua ko manduna soko na beto ngalo na runa mita na breaststroke na 0.12 na sekondi mai katulu ko menen Baldovini na 0.2 na sekondi ko banon davindi mai katulu soto-sotongo me bakani metali karawati na beto ngalongo karuni metali metorgo ni Caledonia mate ni singa ngito na metali ga torgo biti maru taki bali mai buana ngone lengo na nona rawata na metali ngo samai da bane mata ini singa ningito na Pacific Games ka bang na mata na leoni bonua ni kena sarabi ningito na karuni singa tegabu na karuni singa na ndo ndela na dedere na buku ningito ngo na labe kambi kan do ningito artu sabo baro kina bobinaka na non tanto ngito ara marota kana leoni tim Fiji na beto ko ni rasta ti governo nonda kar sabo iti ko mai Solomoni ibu talanga na marama na turangan na do no modela mai tomanda ona torna ngono bina ngombo mo baka bina bola wali mo na kalung ni lolo man na ta maki ni maroi kina ko nito tiboy Solomoni dona kan nito marota kana ni marota ki kalau ena kuni nito boloni babarau na kuni tereni itu wakilana kena binaka di beka kedi kito ngandra kito wana kito na bangata sa maruta natubak ni babarau tormo na ngonelaw ito so pinakatalana maruta sa rupeli nondra tereni lom ni madaw sa utian already kina lebu sarbiero to sa to ya na masiranga na batanya niya ito alalawata ka tumerelo ba ano na kito ya may kina Solomon ito maruta katalanga balib nondra bingarabi o irna nonda era tu era sama iba ichiko Solomoni na Fijian community ama indo sarana ni mami songo ni bata ara maruta kantona kenra na ni mami goro na monelewa ara ando talanga ni sibse wabaka ni kito maruta kasara wali kuna barita karandori be baga tabuli di labe kambi Henry Alda na totoka ni non rabo warau na lo rayungo na non ngito ko Elizabeth Shoot en bagitin kawono kamay kalima ne batangin ngi di labe en ngito kina marota wole buko Elda na bi kay samme rawata na ngone longo ngone leo kabaita binanua na no Elizabeth Shoot ngone longo en bagitin kono e bunichi ko MGM ito ba pinapali po na binutak ni Corbuli na principal vice principal ni MGM patanga kinero ng Gasibuli na nora suli na ngalalam yung may baita binamuni ako Elizabeth ko sige magiging kon may bakan sa Marta ko Janilu yung ko yung baita bitsungo pa na non rangito yung na kasi na senior competition yung ko sa may na competition na lay kalima kilo 5th place ya wana senior competition ando na itutubi na kaya kabarao kino ko secondary no na bakinin bulan na age 16 wana senior competition
nge kalima endo na tutu bina kasalia ka masa ya na mara makawin ita kana competition no Jenly wini na Commonwealth Games gold medalist na Commonwealth Championships gold medalist kaya normal na batangin din yan dahil chiki na naman ko sa tusar tunay na ito pa pinakabali mo na PB na personal best ito sa daki may na chinkan doon na kilo may na dito level ni Commonwealth Championships in India Delhi na bulo July niya na bulo November ito sa daki na 11 kilos chinkan doon na kilo ayan doon na ibarta kilo na ka ito itong maruta ka sa nga bali mo na dito Elizabeth mai dabatiko ne matei ni singa ni bitong galo vera na tangani kina lewa and 4x100 meters of freestyle relay mai ngangaruru kina na waso na timini New Caledonia kartu vitarabiani na timini Tahiti Samoa kabakina na timini no Vanua verto na ngone lewa mai toro New Caledonia na kola e ngona 1.2 na sekondi Tahiti na siliva 1.2 na sekondi Koviti na 1.3 na sekondi ni mai badabari ni matei ni singa ni bitong galo e tawa na rawa na timini New Caledonia e tini karuna metali oya e 5 na kola vana siliva kena tolu na barasa o Tahiti e na rua na siliva rua na barasa Samoa e na 2 na kola 2 na barasa Viti rua na siliva kena 2 na barasa e marutaki ni salaki dhurumirawa ni kua na karua ni singa ni Pacific Games ni ronondolo rusung bulgatulu kabunga sar nangito bagsaki te sarabia ne karuni singongo era baidor ni ko na rugby league 9 na judo na ngalo na bota sosoko na lave kambi niu te ne kena maida wa ne matini singa ningito na singa na noa e ba mbota na buni lewa ni songo ningito ke na National Olympic Committee Convenes kilna ni rawa ta na team Fiji e bunga na metali na mai bolata lendo na ibola ni tugu bo koroe Krishna ni na matataka na nonda bonu ne kalima sanga bulu ni ngauna me kapita ni takatelanga na timi na nonda ton sota ke Tahiti na mbunga ni kuwa matataka ko Krishna na nonda bonu na ngauna sanga yamba ki rusanga bulu kina oya na runondo lu kabitu kabunga sarana ka rawata na ngauna ni no nangito ko Krishna matai ni dongito me bodruma e tolu na sikuwa na duanga na ngauna ningito kamay gito talanga na dong gito medova do talanga na dong gito medova na kalima sanga bulu ni ngauna me matataka kina nonda bonua en gito ngo na soka varita karando kadikadi bakin gito soka ni Pacific Games Raymond Stoddard ni dona gito mbula rono varita kana timini viti ke Tahiti na mbong ni kwa etu na ko Stoddard ni na kapita ni takati una timini viti ko Roy Krishna kana ndondo no mertu no boga binagata kana no tungi to kebaka erto na ngandreba mertu na nganga kadhambeani kina semi finala erto menganga no nda timini marama ningi to rugby league 9 wana timini Samoa ena kai rusunga bulu karua ke tini erto metambaka na skua ni viti ko Grace Wanga asena da ndiraruve saloti suka ena matei ni be mama kama idanga taduru todo ko na skua o kini salote ena karuni be mama ro tomba dia bala tale na nonda ngone lewa kama itamba kitale kine runa sikua mai be atea nau deba ke asenada ndi ranuve aro masota na timini viti ke tonga na rugby league 9 sakalurai ni kauko sarati ko na timini viti ningitongo mai na kena dangeti na polo ni tigu ningito me do ni lakidava e bagsaki di sarti ko na nondo tongito na nondo doru o kakina no na mai tambaka ko ratu Joshua roko na butoro endua na sikua ni dava ningito viti rosonga bulu tonga e senga ia e mai kalau data le no nonda timini mai ruka be Samoa ena kai tini ka walu kai tini karua ena karua ni nondo tongito bagatombu na itutuku ni raki ramen nanti endo no raki susua e toso pa malu tiu mai kina tokalau ni nonda vanua e munda koto na tokalau kina tokalau deba e na nonda vanua nan raki me dawani na mbong lebu ni mataka e na bakilai tiu na bawa tulolo ni raki kana miri na uda e suba na usuri atai lebu serua na mosi na ita asiri mai na sana kura na deba keimbua da kaunrobe
na toka lau kei tawi uni na atu lau kei na atu lo mai viti ena bebano tale so ndo makana raki kana pakila ina mirni uda ena ya kabi ena mundra koto na toka lau kana siu ka bora na nonda bi wasa me sendo tale manda na nonda dingu lagalaka ninda lesu mai enda sana rongo da nai rongo mani be se bora Tava kabina ka teko verto no lesi ni Lololo TV and kena mai rongo di ratiko nei rongo mai na nonda vanua. Waka bina ka tali tuka ve kiam ni na seama tiko mai and singa lewa ni kua sena kavi ni kua mataka ni kua mbongi lewa ni kua ndui tiko na singa ndui na vanua ndui na ndui tali tuka nei tuwa ki ni raki ia da waka bina ka ni rao ni da mai seama tiko kanda mai ndua vata tiko and na nonda vata vatongo ana radio mbula ndua vata San Francisco kanda waka bina ka tali tuka ni soli tiko na idhengu ni mbula dua tali na singa vongo ve kiam ni na singa i tabaka in dua tali na singa vo ve ki tau sa ki tau mai voleka ni nreto ka ni waka malua ko malolo dromo toka ni na singa ia to toka tunan raki ana tomba levungo San Francisco rawaka rita ka tiko mai na daunin raki and ia sa Amerika ngo ni na to toka tunan raki ki tau wakila tiko ni sa batambata ia sa to toka ndina tu maleka tunan raki kainaki ni Thanksgiving ia na singa rua mengo na singa lutu levu and raki vena ka talitunga mathau ke dengo kenda dana wakila tiko ni na totoka saratunga nan raki ka salavata tu ke na nondana maru taka tiko na Thanksgiving senda na waka na numa tiko na singa ni Thanksgiving senda singa ni waka vinivinaka and na singa lutu levu ngo sabatunga i ruasanga wulu ka ono na miniti me vana ka loko wekem ni na singa i sema bu tali tiko mai ki na ndua tali nonde wasini ngonongo kenda wakikim ni tali tiko yani kera tunga kera ninga ndua na share ndua na like follow us on Instagram wakatelinga kina and nito YouTube channel ke rawan yu ningai subscribe tali tunga kina YouTube channel and vivu ke sartiko bakalevu ruetiko nanda bulangi na kavini kua ia ni sibina vai and tini na miniti na runga di tiko kina na nonde wasiningona na bia kavini tu sitio ya na wasiningona kavitoko ni tiko kina na Lincoln Heritage mo yaba lata de orangai da lata sibina lima na tini na miniti dana mai veto mani tuka ni kena ke Mr. Nick Leoni Langi, dana mai rongo i tala no tiko na buku ni wuli, ka sa mai waka e dhora tiko, sa toso vina ka sara tiko na wuli e waka e dhora tiko na California Caregiver Training Academy, ve kiom ni na senga tiko ni sekila, ve kiom ni na sarunga da tumbeka, ni loma taru takatu, se o ni na rao ni na laki dhurukina, se o ni na dhurukina pakadhawa na Academy ongo, se o ni na laki rao ni na wuli da kina na vekai so se dava soti na laki wuli da kina, nige na na makitiko mayo ni sivina lima na tinika lima na miniti. Sivina ono, ni wasoti au na ono na kaloko, kero na mai veito mani tuka ni kina, se kero na mai veital no tuka ni kina, ke vasiti mbalen roka, liu takatiko se dobertona waka lesi, liu takatiko se didi wakatiko na komiti ni wuli oti, songo ni wuli oti, and St. Joseph Secondary School, na vekai so, erto sasanga takatiko, erto lalawa takatiko, ken itala noa, usiriti ke mani muninge sema tunga mai, o ya na ono na kaloko. O tia sanga me tu ani na sere kau do nui takatu ni na lutua ni tavi davangao ni garawa tiko and kavi ana vea kavi do baketangi te ani na sere ka nui taki ni o ni na maru takatiko ke na ve ulu tanga so and do mai wase tali tuku ngai ani and na nonde wase ni ngona vata na vea kavi ni moni tike na wakarombuka mai na tolu ki na vitu na kaloko. Na nonda sere katarawangona vea wakambula tiko ni kina vekiom ni kethe sara na sema tiko mai, ane kavi binaka ni kua, ndombula binaka se rua ya tambu levu, santende, onu itaka ni uni mbula binaka tiko, wakatila kina ve Steve Murphy, mbula binaka cover box ke John Taiviti, santende, onu itaka ni ndombula binaka tiko, wakatila kina ve Mrs. Mera kumbola ni mbula binaka nau pasipa nene levu ke di mbola Biu, wakatanga kena ve kim rana ve watini mai mba rabu toka i langi ke yada rombula binaka o nuitaka nion rombula binaka tiko wakatanga kena ve Melts wakambula tuka ani ve kim do na city level San Francisco na wanga egi joy mbula binaka maramatau wakanduni binaka talitunga yani ve kim do mai Santa Rosa na kavi binaka ni tu city and dai wakanduni binaka tiko na bukuni rau kena Thanksgiving. Okay lani ngon dona madha oso nangoni sala oso talitunga
na stoa ke wakai rauni ni volleyball ni kua yan Tomaka mena laki wakai dur na volleyball ni kua mataka sanda oso dina sarnga. Send me tangi mavi
Suki na ke muraka walena Sandau mulo raki au tunga Au saruinda mosita Senitangi maria mboroya Saruinda mosita Senitangi maria mboroya Au saruinda mosita
ena muna ngauna na levo ni nondo soso enda sa senga sarangan nikla na tabu menta baka talau taka buka singi lewu taka siapa kaya kapitak ne ka kuni lo malenga sa tipin dono munua erau ni buka tingu ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa California na vei matangali kaka na tipgina mebaka na karikoa waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bayangani ka ng gamure na kaka na buwa balang mebaka na steak gay baka loka tabi ka kaya na kauslo surua Otat ni, kailan ko bata na kaya ng pie ng bani kay na manray. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Erang sarang ano direct message virto, giri nga kina bitu sa iba bitu, tolo dio tolo doon limono, se, o nga wali sarang alito miko may nanomota, na dio maluma Billy Street, o yan Santa Rosa, California. Erang talang nga nirito ulit dilibot na kaya na kaya mukatalo wasing lebo sa mga kabi, yan may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Dendram beka nang wala ni kibal ni lo tira buku ni oso pakadadaka. Sen drakin beka na tos nimbula. Kuha ni lenga sinui gawa. Nana magi mai kina programa waro taki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu benua. Rongo na bima manione na kabini buku lulu be kemundo e California. Bima mani dua na singilewu ni lo tulewu be kemundo e biti. And a radio bulando vata San Francisco. Mekauti kanta vata mai. E senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi. O ia ke tuna kenda to kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na rewa bata, na sunbells e tinimbulu makau. O kenda to na senga tiko nindraiva, se senga ni waka motoka, kandau Dren na tutu beto seki, erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto taladeani na nung ni boli-boli. Rawa sara, witar-tar ngayani na taliboni diwan 21 toluwa diwa ono saibarua, merto wakarotaka katalada mai na nung ni boli-boli, ena kenangona totolo tua. Divine Pacific Food Mart. Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Diwan 21 toluwa diwa ono saibarua. Erto ngarap talangan kena lewak suburi ani nanomu yaya. Mai na nonderto stoa kena nomu mate ni katumba. Yavalata deo nangai velata na radio bulan dua vata. Weitalono te kina na bika membaleta na nondom bula. Mai weira na kena dau mai na tambana ni bula so. Nasi na puni wai. Promover na bana kaloka na Via Avenue 2 City and a veto kone ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na kambani ni Life Insurance kanga niti kanda na kaiwiti Amerika. Ai, kema do bakando tunga may witi. Sa baka matalaw na naman daw kawati. Sa lemo na kema daw tinika na tinimbulu makau na bisikete na rewa bata. Red cow, whoopoo! Dasa ko si masarangan na ikatungo. Gamay tutala na kinurnibondo kinambele. Pai, correct. Daw wali may we. Uy, doon sa ito ni Kila. Kito bulbuli nga may na maulimat. Tok nga ko Santa Rosa. May we? Na maulimat, wele. Daw ko na nonda business ng ngonit daw kay Amerika. Daw ko sa may. Daw may wali na maulimat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Na radio bulan dua bata vekin da vakita litiko yani ken dua tal non de wasininga. Ona vekiam ni na sengay sema bauti ko mai na kabi binakan itu city and dai karusa kabulkan dua ni singa ni bulan November botong anggo endo na singa menda ya do bayani na Thanksgiving vekiam ni na senga tiko ni kila enda bakana numitiko ane karua ni oti ni lotulewe ni ni bosotia na wati ni lotu levu ni bulan November. Ya na singa endo bakana numitiko kena na Thanksgiving. Rao ni na bibi sautiko na tiki ni singa iliu na ngono singa yadho meki na ondo na numitingayo ni karusanga buluka lima nga ni singa ni November. Ya do na bakana numitiko se wakatoka itiko me Thanksgiving. Ya samai oti endo na embaki, ro na embaki o sange toro rawa ni singa ni vaya bakana singa ni sudu santa kilatunga karusanga buluka lima ni singa. Ya na Thanksgiving o ya na ikawati ni lotu levu
semani tikini singa daba ia na iwati tinga ni lotu levu ni bulan November endo baka na numiki na Thanksgiving koe ana baka rambuka santo baka toka itu me Black Friday singa ni voli ngoe dona singa karandona na makiki na baka levu ira na dau roni karando matai na maroro i lavo beka se roni na wawa tiko mer na waraka tiko na ngone lutu kina na isoni aya rangendo la koe anira li voli ya na Black Friday o tia sange tiko na singa moniti na Cyber Monday balete wakatoka itu ya na Cyber Monday balete ana singa e levu e rangai erando voli kina online levu talengan na store rando voli taki se rauninda na voli kina na internet na online shopping and the lutu saranga kina na keni sau and singa moniti Cyber Monday o wakarongo da tiko na itukutuku beki tou sanango ni kua na irongo sanango ndona ka we tal no tek sartiko bakalevu kuni tiko bakalevu ni ravakila sartiko bakalevu na ngone vuli and we korni vuli so na we wakanduindu taki se na go mai beira wakamera sandui to ira na ngone vuli wakatoka itiko na anti-Semitic bullying, anti-Semitic comment, se sona i wala e rawaka e dortiko o ira kara e watiko e rasenga ni dua wata tiko kena weka e so ka waka e dortiko mai Israeli na ngonongo ndena ni sa o tingo endo na vula sa lewu sartiko na kena vital no taki ni saya dobi rani na ngone vuli na vekor ni vuli so e baka sa riba bita ki baka levu o talita ka baka levu na nona baka madala tiko endua na do baka me council ai vera na ngone vuli baka madala tiko ko ni dona ka mbimbi ngo be kanda ni tumbu be kanda na do ni ve susu vera na ngone me baka madala tiko vera na veka ya tiko na ngonongo ka gai o maru taka pakalebu tali taka pakalebu di tukono koe na nonra mai velo mani na nonra mai vinaka na ngone vuli e korni vuli se mani vakadava na nraki ni mbula e ndalaku de rumatiko e vakatau sartinga na nonda vi tumberi mai vale se na nonra tumberi o ira na ngone mai vale ke vakaer na reda tiko ira na ngone ndua tani tiko na vi tumberi e vakaiduri tiko vale reda tiko ira rongoda tiko na vosa ni tau na vosa mbeka ni vida dati e tau tiko i vale e na vakatali tunga ke na nonra i buki korni vuli na kota bata talitunga ke ira na i wakarau bata o ia na kota ani korni vuli ka riba bitek sartiko baka levu ndona ka bakaloloma ni dana baka samataka mbelete sobir na ngone ngo ko nga sarangoni bako sarangaru ni ndaka e na dua tani na baka ndo mambula sarana na kairo ni na dakaba ke bakair na senga ni na munduki na nonra wakarau ni wakasama beleta ni savatu ngone da sarava tiko na news na visinga ke na veka yadu tiko wakamenga indo wakaungetir tiko ke baka senga ni to yanren rabitiko ni tumbu na ndo ni susu mai vale yo ana vekair vital nota tiko na vekor ni vuli so na madango dengu tiko na vuli ndo serek tiko na vuli ver na ngone vuli na korni vuli i California se korni vuli Amerika baleta ni mother tiko ni Thanksgiving ia tiko nga na veda dati ka waka duri tiko e korni vuli na bukuni be kai soya tiko mai Israeli na ngonongo e sa waka duri tiko na vitala noa sa bobo le ka sar tiko ni le mai au na vitala noa ni non raser mai me raser mai o ira na kautuba ka vesu se ira na hostages ia ka sember sartiko ni se tau doksa bobo le ka sartiko ya ni nangonongo na bono mantangai sali ya tiko kino ya ni sa bakandonu ya o Israeli bakandonu ya na Prime Minister Benjamin Netanyahu merawa ni na dengu rawa sember sarang ya ni bangon ya e nandona kai na tukuni tiko ko sarangai tiko tale o ira na vakelesi vakamatani tu dona vitala no levu na vital nongo sangai vakame tiki ni vital no talengango Amerika sen na presidente ni bonongo Amerika ya savati ko ya na vital no e nangonongo tukuni tiko ni raw ni rto sana ser mai 5 e na vati ko ya senga ni raw ni na sere tau doko mai na ronan raw vakadada tiko na leo na kai Israeli bakatala kene so talanga na kai Amerika ke na ve mata ni tu tale so ka rakau baka vesu en ngau na ka
te kupu kina na iwalungo sertua te kupu pakadada kina na Hamas i Israelia. Era ruanan rau pakadada tiko ina ngonongo sapa tiko ni na waka na liu mandamai erto 5 erto na biu mandamai ke wakai sa meau na vitala noa ia na vaya na diengutu na vipanapanai na ono na iau ai. 6 hours ceasefire ke wakai sa ndonu e sana watiko ea na visinga me na diengu na vipanapanai na ono na iau me rau ni rangai ser me kina matai ni wili ka rawa ni na ser mai wakambauti ni ke wakai sa na taudoko na vital noa se na maiau na vital noa ka sa wakai dhuritingo rau ni na rto lewe 5 ka na liu tau mandamai o ira na ngone ke ira na marama e ka ra vesu tu ra kautu waka vesu we ira na Hamas. Watiko ana ve kai so ia tiko mai na wuku ni walu lewu ka nda waka murei tiko mai ngosa mai o tingo endo na vula ia waka nuni venaka tiko ni tosa venaka tiko na ve ka ke sare na vivo no so ni se tiko me kina ni rawa ni ndana waka yanga takatali tunga na ngonongo me ndana waka wuli diri tiko kina na ngone na vika so e adu tiko baleta so na ngona ke waka ndana senga ni kawai te kira tiko na ngone it can affect them and do tani nda senga tu ni kilai rau ni na laki abalata tu na non rambula ni rasana tumbu daki tiko na vika so e adu tu e na non da ve sai vura tali so so mai bando na kaloko e na kavi vinaka ni tusi tendendai na radio mbula ndo vata San Francisco me koti kanda vata mai waka mbula tukani vikim do ke de sara na sema tiko mai na kavini ko na nama ki tiko mai si vina vai na tini na miniti non de wasininga ona ni yabalata de ona ngai lata me wakai do vito ko ni tiko kina na Lincoln Heritage Life Insurance. Sera katarabangon ve waka mbula tiko ni kina ve teli tapele ni mbula vinaka ve ngana banoni sema tiko mai kina na kavini ko wakatala kina ve Sista Alicia Andradani mbula vinaka waka nuni vinaka tiko yani ve kimdo mai Santa Rosa wakatala kina ve kimdo na dhakangari tokango na ruku ni Wabukola gonga ni toke di Wabukola so mai nangari kere so lebu sartunga ngonongo kito vital nota kito na no vitu na $1 dio sanga buluka dio na sendi ndo na pound na nangari na so ningari ngonongo dinanga ninda kila na Thanksgiving vango endo tawa sartunga nangari kere ningai soto ngamai nangari sanango sana ndo makasara wakambula talitinga di vikim do mana atukuka to rika tinai venaka wakalebu na sema tiko mai wakatan laki na ve mare da lalanga vesi ando bula vinaka mai Australia waka nuni vinaka tiko yani vikim do ni tosa vinaka tiko na Vili New ni nraki vinaka talitunga mai Sanangori wakatala kina ve cheke penisoni ni bula vinaka waka nuni vinaka tiko yani vikim nrau ke Mrs. Penisoni mai Santa Rosa wakatala kina ve marama na ita lela lubu ni bula vinaka na ita wakambula talitunga ni ve Sherry Vandinga vinaka wakalebu na sema tiko mai and ya kavini kua wakandui ni vinaka tiko yani ni tosa vinaka tiko na venga ravi sema ni venga na vano ni venga ravi tiko kina and kavi vinaka ni tusi tendindai ya aunui taka ninda na venga ravi tiko na matan re Taranga tamanda na itala no ke Lucy oke la ni lebu sarera tali taka tiko wakalebu na serango yang go mena nomini kedi tiko boleh vinaka Lucy
doyan Robina kana maraman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe. Yandra na ita. Kita sili katalaw manday na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasarto nga toboy simpang pakaw. Gay way dala tukin ng bata. Koe serengan kori. Sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko.
Kaya kitusan ng berata ini baga singalebu, kitusan gali baga kabi ngaya ni kina. Na Orange Lounge, katalaw baga singalebu siya baga kabi, baraw tayo ito baga manggosang gay totokan na buno ni kana. May namenta to identity, kanay baga singalebu siya baga kabi, may baka na baga sekera, na sui, ikatabuteke, roro baga lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na tamari ni Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola may na walang kaloka na mataka, kina walang kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Kasar na. Paniray na tokongo na kenay-ray-ray. Dua nga na rukun ni Bunikaw, at dua bayran ng tingit taki, o Reverend Aminio Balen Rock. Tama kamay na nung programo baka madawa na toso ni ngauna. Ano Vingarabi ni City Benny Raturla. Singa buglulu ni Simon Bayan na tinamniti may kiamo ni Amerika. Singa lutulebo ni Simon na tinikantua na tinanamaniti may kiamo ni Maiviti. Ano Vito Kone ni Divine Group of Companies. Paolimat kay na San Bruno Cavaba. Namaka na Radio Buladong Bata San Francisco with Koti Kanda Bataman. JJ's Food Shack. Itigo kaya na kakana mga bitkin may bakana kokonda. Lobong, benga ni ngay kanido ito na bundi ng dalos at tabiok. Nakakana po mga langi may bakana steak makayalo kaya na coleslaw. Woo-wee! Nakarito sa wada badina na kanikanakana. Kaya itigo talaga na nono specials and na lomo ni mga dawa. Daw tamba na Facebook na doy ni tiwa yan. Bani manray pay kay nagbugatali. Gawin na JJ's Food Shack. View Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talaga nito dili mo yang may Santa Rosa, may ato sa ni Kinavato. Girit-rito sana Kinavito, Saiba Vito, Tolo Vio, Tolo, Dunduan, Limon. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nungu chisu, nungu banua. Dorongo de na vima maniono Kinavito, and a kawni bugululu, we came to California. Vei mamani ruane kavi kina tolu, and a single level ni lotilebu, we came to Viti. Warotaka na New Methodist Christian Fellowship, USA. Rogode na Radio Bulando Vata San Francisco, me Kauti Kenda Vatamai. Boleh binaka ni Matthew, isawa kuskusibe. Isa, ni boleh binaka. O se vive mandangko kina maulimat. Elay taka kinendo na nito bakataka kanalilay. Yolay ukutaka bakatotolo, ni bernir to yave ni nabulangi. Oi, o dia bakasanga. Erto bakasanga talaga orato. Sarang saranga. Go ita so mga nakakana. Esen ita so manakya na bakanya takinaolo. Oi, okay. Nagsaraman da kilatiko. Maulimat, Valley 5 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Vetar sarani kinanaba ni telefoni 125 saiba vitu tolu 5 vitu. Ene kena itugu matalalay. Yavalata deo nanggay dalata and a Radio Bulando Vata. Veitoko ni Lincoln Heritage Life Insurance na kampanya ni Life Insurance kanganiti kanda na kay Viti Amerika. Ano radio Bulando Vatan da baka binibinakatiko kin Lincoln Heritage non-reto bito kwani karaw nindo may rongo dito kani kina non dewa siningo no bata na yabalata deo nanggay dalata. Ve vital no tiunga ni kina vital no takitiko ni kina na ve kai so membalata tiunga na non dambula non da kawita katiko na non dambula na non da kena bimbi menta na yan ren ravitiko na ve kai so membalata tiko na non dambula wakam bimbi ninda samay tiko na bonoli bungo Amerika sen bono beka may Australia may New Zealand o kilani bunga beka weekend anda maitu sanda tunga sanda garona tunga na nanda takadakai sa kwesar tunga ya da sa takadaka tunga sa da tur tunga bakam bimbi na nanda takadaka sanda senga ni kawai takatiko bakata kikenda na nanda mbula semenda kutikenda ya ni balimbula mendale kilo rai bakabuni wai ni kuwa unabia wasenga ni sona kame balete tiko na matiango na cancer elebu na matanggali cancer. Kilanin da sango lemay balangin da sange may rongodan da sange may bulida. Hindi may biti talambek nga sa ngonongo may bakani sa raw tunga na non da bulida na bikaso sena non da wilikan da rey da na bikaso na bitukutuko so. Hindi sa na bakatil nga kin na nomoni kilakati ko may baleta na duin ni cancer sena lebu ni cancer na matanggali cancer. Ya
e rau ni dakaya ni levu na i wakatakila me maleta na cancer e na via toto wata ke tiko levu na matenda na sena rau ni dakaya ni sa wakila na ngonda e na via toto wata tiko i o tianda sange la kindi kevi sanangai tukuni mai senda sange kila se matangali cancer wakadava na vuna kau na numa mena me wasiani kina na veka sa me baleta na matiangona cancer ni koa waka ni endona marama o mo siti au wakalevu na bongi ngai turna i tukutuku ni madha o tolu na madha o tolu sa oti wakilatunga koe na mo sinikete sa la koe ni valimbula sa mbimbi sarangana mo sinikete ana sa ngela koe ni valimbula ratonge la kindikevi koe wakavuni wai na tukutuku ngau tura rao ni ngai Iana ngoni sala to tolon duandua rau duandua mo laki lore kina wakavuni wai ke waka meiko sa kuti ko ngai ani kina emergency room maleta sona ngona ke waka anda laku tiko nta sangati ko mendali lore wakavuni wai na rau niko na tukuni mai oi iyo ngai wawa se me dhakandua na nomu appointment me ngai lako mena singaka ngai o lako na vula ngai wakatau tiko e ngalala tiko na obuni wai na nona ibola ni vula na na me kona roni lelo rekina se senga e na roni ko wawatu o te vida na madhawa se dona vula se vida na vula ge e dhavana ngona roni kona ge lelo rekina endona kao e o mandanga wakatiki au o sakila ando wakandina takatalangani o mai venga ravitu na caregiving au sange dhaka tiko ikia na kia na rau ke wakami ko lako ngayani na emergency au sa ni rondo moisi na mbui ngone au sa ndo tukuna ngandoro laka na emergency baleta ke wakano appointment kina nomu primary doctor e sona ngone ndo mbera e na roni o te toka vida na singa vaya sa ndo tukuna ngavi koe iko ndoro laka na emergency iko sa tukuna ngani ko sa moisi saranga e na roni rau to tola telanga kina na nomu laurai wakavuni wai iana ka sange dhakavana maramango sa manikuti ko ngana na ina emergency laki ndikevi sa tukuna koe ni sa moisi sarangana ke tena me adhobi tiku mena ngonongo e sa tukuni ni sa stage 4 sa totolo sara na nona sa malumu sombu sa lutu sombu saranga na itu waki ni nona mbula e mo siti o bakalevu balete ni ukilani Going dona ka enta sa ndo vital no taka bakalevu ndo talanga na usutu levu ni radio mbulando vato ya na beva kararama takitiko beva kungeti na kena ndo vital no takitiko na vika so me palata tiko na nondambula nondangarava tiko na nondambula endo ni bosa ndo tora bakambimbi ka unu taka veke mnina sema tiko mai na kavini kua veke mnina geli rongoda talanga na porokaramongo munina vakasama taka ni rongoda manda ge vakasama taka ya your health is your wealth na ituwa kini ngomu e na wakatelenga kina na ituwa kini nomu roni kana bula wakilabo wakayango me roni ta garavira tiko kina na nanda matabu wale me maru taka tiko mandanga kina nanda bula e nangonongo ke wakamenda bula tiko your health is your wealth good health is good wealth is your wealth koya Onu itaka dio nina roni na wakabura wakasama tiko wiki mani. Se mani wakadab senda mani da roni da kaya sombe aka tiko mbeka na nonra wakasama. Se ngau se mbula bena kasartunga se ngau se ngone me batu ya na wakasama. You just never know. Iku se ngau tu ni kila. Koe ana ka mbimbi kina menta lako yani dalilure wakabuni wai. Wase tiko yani na vida na bula sawati o wakambuta na mbaki sawati ato tolo walitunga na to soninguna. O hatukuna o tal no taktika ni klani o tal no taktika ni na mbaki sauti popola ka tikuni dava na mbaki sauti laksar tunga yoli lura itu bakabuni wai na nongu bakai kena yo annual no annual sena full physical mo le lura bakabuni wai o tia sama ni yo via o no mutu ya ni o mbula bina katu sang sartunga ni dona lenga o nge batingo nongu bakasama ayo sa klava kami sa tawa menengongo runikani ando kaya o salevu au salevu senga ni talitakan ni salevu tiko sa roni wakilasa na ngona sa senga soti ni urau ni dhakava na veka ando dhakava tu meu ka senga ni wakila na wawale ngona ngonda o sa dhakava sona ka sa wakila tu kina na wawale ia
na bernidava na mbaki sawati wati ka nangu pakasama I just need to work out yo mole lako nga mi uli tireni pakaleva mero ni luto na ngongu mai kuni pakilati ko kina na pakami sa dengo ada tiko vaya ya wati ka nangu pakasama yo mani lako ni balimbula ngai tu kuni mai ya sakarua ni nangu lako ni mi ule lorai wana nangu buni wai liba ka rongo dia ko sangai tu kono ko ndona ka rongo ada tiko o sini tali ta ka tu kono ko I don't like what I'm hearing sang ni tali ta ka tiko na rongo ni no muto mik sala komanda o sana refer ta kiko kina cardiologist o sama ni lako sara yo bia o sanga tu ni ndona kai o saba tungu sanga ko rongo da dalan de kila de sa dengo ada tiko bek nga pati anongu vakasama ya ongele lurai wana cardiologist sangai tukuno koe ni lenga tikuno guto ya mi tikumo me ya me adaba tikumo mengo sando lelo re tiko na cardiologist na test la ko tiko ba tiko ya yo waka sama taka ke ba kami wasenga ni lelo rai mi wasenga ni turu waka bimbio ya ena totolo sarana ke na rauni na adobia na matini uto kela so ngona dari dira tu esora bulan-bulan binaka tu slim binaka tu dage kinda dalanga sara mate angin da vital no takeda bo koe mate bada koe mate ni uto watu ya nangona sange waka madala tak kina viau na vuni wai ni uto na kai lenga tiko na nguto it just makes perfect sense o sange roni o sange turara kia ingar bangin ko na kai ndo ya do vi reso kara da ridire ani ni ra bulan-bulan benaka tu ser senga ni lebu senga ni rando kana betul eu kilau senga ni undu talita kila bakai so enda roni kaya ni rambombula tu na kakana ya o eu senga baka sonongono o kana ngambaleta ni I know my body needs food ia senga ni baleta ni usa nga roba sarana na kakana mi usa le baka me data li tuno lungu e na kakana senga ia kongone ke baka mi wasenga ni leilo rai ke o senga ni ukila na veka usa kila tungo ke o sanga do da kaba na veka ndondonu mi o da kaba le stale mande kina cancer ko tukuna tiko ana bimbi ni non tala ko ani menda leilo rai semani nda tiko ani balangi be kem do talenga mi viti endondo no moni ngole ani ni le rai waka wuni wai at least waka ruam bekan to nembaki se wakan tu mantanga en to nembaki ke waka rende na no le rai waka rua at least once a year ngole ani mo le rai waka wuni wai lindi kebe waka wuni wai sa tos tika nembaki na sana tosa tali tunga na ke na rani yado mai na mate eso Baletin dona ka go basic knowledge, basic facts eroniu kaya. Sa anda kila kita tiko ni satos tiko na yang paki na yang onda talenga sana kila sana senga ni todo ko baka me sana lulunga mai eroniu kaya. Sana lulunga mai sana senga ni todo ko na bika baka nindua me sengone se todo ko tunangona. As we grow older, sana na nutrients. Na veka bula ka ngandraba na ngonda isa senga soti ni tau doko na nonda kana menda baka ni tiko na ngonda na kakana kanda kila ni roni na suli tiko kina ngonda na veka ngandraba no balanced diet sanda senga ni tiko vekenta na ngona se sombeka na sa senga na tu vekenta na vakasama menda vakasama taksi menda turu vakambimbi na veka bao ya koya. As we get older, little by little, sana vakame, sana lulunga tiko yani na veka na membaleta na ngonda na vitamins, na nutrients na veka vau ya. Ya. Vakambimbi tiko ngona cancer, ni lewu tiko na matangali cancer ka waka madala taka tiko yani. Waka wili ka toka ngoi tuko ni tiko ni sa tobi ko na cancer and utinga sa na raw sara ke bakai senga ni se kunei tolo na cancer and lako tinga esa na tawia nengo mutu doko it just destroys your body. It spreads throughout your body. Cancer is the second leading cause of death in the world. O ni tak ni sama tata tiko ya ni do waka wel tak tu sona kai. Cancer is the second leading cause of death in the world, but survival rates are improving. And waka tau saratunga ya and matanggali cancer na kena dikewi totolo
karau ni nang garavi totolo thanks to improvements in cancer screening, treatment and prevention. Do talangana kana bibu ki sarva kalibu ya nindando menda vital no taka menda biwa sei taka sono vanua ki kuli lore ki na vakavuni wai o ki la sandike bibi kongo why not list tali mai mi wase tali virtu vale se wase buana no mi tokani me rauni ra lako ra li lore talanga kina ra lakindike bi talanga kina songa na vakataki kila ni matengona cancer kauna numa me wase tu mandanga yani me rauni na soli vaka sama tu de sombeka ra sema tiko mena kavini kua se so na gele rongoda tali na vaka madalango o nangai rongoda na kau tuku na tiko nengo nangai vakavura vaka sama mai oi na kasarangango ndo vakilatiko de na bena kambeka mi usala ko lilu rei tu mandanga senga tu ni da kila vidanga na vakataki kila tikungo karawa ni do tuku ni tiko ni cancer symptoms of cancer va tiko ya dua ona vakila vakalevu na wawale sena oda ona do vakila vakalevu na oda en dua tale en dua ona vakila na vude ngo Waka me ramba i levu tunga yani na kia na wasei tiko yani na wakata kila ni cancer ngon. Di na ngani me wakau tuku ni tiko ni en duindu na cancer esa levu na matangali cancer. Yeah. Kona wakata kila wasei tiko ni ngo e rawa ni wakata kila mbeka ni kaike kusali indikevi rani na tiko na cancer ni sudu sena cancer ni kato ni ngone via wakamantata takatali tunga yani ni tiko talanga avikim ni talanga na turanga e rani na vito vitali tunga na cancer ni sudu ia ndona cancer ka vi tau visar tiko wakalevu vera na turanga ngona prostate cancer ia na cancer ka veitu vi vakalibu vera na turanga ga o te asangi tiko talanga na cancer ni sui na kiana vi matangali. Ko ia, dua na wawale, dua ke wakai ko kila ni vude o wakatara na kamanda na tikini ngomo nge kila ni dua na wakai toka kina dua na vude mawili kamanda ni babalange lump or area of thickening that can be felt under the skin. Dona tikini ngomo ona wakila o tatara ni kina vango wakila tu ni vude. Ko ia soena mosi mbeka ne senga ni mosi e vude tunga Dua tale, ona wakila ni lutu nianga, ona wakila tiko ni sa lutu mbeka na lutu tiko na ngomo, o kila iko sa, senga ni dona kauda kabe, mi vei sau se mi o kano mbeka wakalelai, se o sa walele taka tiko na mukana, se o sa le wako koa yango tiko, do lako tiko wakalewu na exercise na kawa ya, ke wakaiko kila, senga ni dona kaiko da kabe, indui tiko mai na kaiko do da kaba, e na vida na kamanda na vida na vula sa oti, o te aonge o rido i koni o wakila ni sa lutu na ngomu Sa lutu tika mai na ngomu, se o rido mbeka indo virtu i vale, o rido ko sa o kango sa wakai sa lutu tika mai na ngoni, yanda rido tiko ni kana tiko nga, da rido tiko e senga ni le lako me li tombali, se me le papala, se me exercise, ke wakai senga ya, ungai rido ni lutu tiko na ngona, ya i rau talanga ni ndua na i wakata kila ni na kiana sa tiko na matingo na cancer. Dua tale, ona reida wala itongo skin changes such as yellowing, darkening or redness of the skin, sores that won't heal, or changes of existing molds. Ko ia, ke wakai kuna reida mbeka ndua mbeka na tikini ngomu, e sa wakame nroma mai, se wakame vantambuloa, se ndamundamu, mo reida ni ndamundamu tu, ngai tuku ni ana sores that won't heal. Sono vanua, ikona wakila mbeka e sa vude mai, do mila ngai senga ni oti rawa. E ara ni wakatakila talanga ni dakila sono matini suka, o sema dani kila o wakasama takali stalingo mai o senga tumbu daki tiko mai dona kando tuku ni wakalibu ana matini o ase balete soir sa bude mai sa wakame sa kadambote mbeka na mbo ngai mila ngai sa senga ni maborawa ndo mbeka na mabo ai senga ni maborawa koia atalanga roni na wakatakile kile tiko ni cancer dua tale na nomu lako ipalelai se o suasua e vesau na kila ni vesau sa yo sini do bango koia e rau talanga ni wakatakile kila talanga wa se tiko yani na vida na vula sa o ti membaleta tiko na cancer ni wawa na cancer ni wawa se na colon cancer ya tuku ni talitunga ni toso daki tiko na wili ni colon cancer
gai kae waka ririwa tiko kina, waka lebu be kenta na marama, so ni do tuku ni tumi ko ngai ambaki 5 sangavulu ngai lako yani mo lei colonoscopy ya na kena di kevi na wawa membaleta na colon cancer se na cancer ni wawa ia sangai kunei tiko ngo ni sona marama e sarangai ambaki 3 sangavulu waka dadanga e saratubi colon cancer ka vida a wawasi tiko yani na vida na bula sawoti nira mate sarakinai na sangai mbaki 3 sangavulu nga waka dada sembera ni adova yani na mbaki ka dobi tal no ataki senda waka ungeti kina menda lako yani menda lakindi kevi e na buku ni mationgo na cancer ni wawa sa tubira na cancer ni wawa sama ni rawakalengai sarakinai yana colon cancer ko yana kai mbimbi kina menda na lako yani dalilo rewakabuni wai do talanga na ka ukilani awawilika na dona vanua baleta tikongo na cancer ni katuningone cancer ni katuningone vera na ngone na ronika na marama serangia mbakiro sanga bulum beka se early 20s or early 30s tolo sanga bulu bakadada e batiko ya sakuni talitunga na cancer inda do bakasa mataka tu ni rangai tubi cancer mai na mentangai tiko mai na bakini bula na ba sanga bulu 5 sanga bulu ya sabe sa ngona yendona kairo ni tu nuindi tiko kina na kena sa lebu saratiko na matangali na kena wale ni kena dikevi na matangali cancer iso yana kairo ni to bakabini binaka tiko kina sa tosa tiko na vuli tos tiko na kilaka e sa rau talinga sa lebu talinga na kai kuni mai kuni ana dau bakandindi ke merani na buke kanta na kena mai tomboki tondonu na mationgo na cancer and do tale ya persistent coughing or trouble breathing kilau sa ngono ni bu sa bubu tonga ngono ni bu le da kabango so na tukuna ngono na ginger na davo sotio sa le da kabaya e senganga ni sebukia se senganga ni oti na nomu bubu ya saroni na tukuna tiko ndondon mi sa tukuna tiko ya ndona kai o tiangai o bakami ku sa dengo ave tunga o da kaba sa le sortuna le amo lakamante le masimindo me amodi ko ndona dobe amo o lako seanga ni se oti na nomu bubu ke na nomu dengoada e roni wakatakile kila talitunga ni mationgo na cancer se na nomu sanga mo tiloma mo kana mo ngunuai ga indrendre na nomu ndo tiloma tiko na kakana se na wai se na waini moli se dava ngai ko ngunu vai ya talanga wakatakile kila ni cancer vida na marama ko kila ni David tal novango en the ronga na domon rai vaka me sa dambe ko tuna vaka iko kai ni en duana kali be tao tu ina nonra chilo vango ni rabosa mai iko kila en ronga vaka me san ronga tunga na domon rai ya talanga volei tokango ni ya ndona vaka takile kila ni cancer tiko talanga na cancer ni domo do tale na wakatakile kilango ni o iko wakilati ko na wingo na kevi ko kana e waka mi ko longa dae e senga ni waka iko kai senga ni lutu binaka na kemu o longa vatiko persistent indigestion or discomfort after eating and do talanga na wakatakile kila do tale ke waka iko wakilani sando mositu nga na isemani ngomu persistent unexplained muscle or joint pain. Sa moistu nga na semani ngomu, o le dakabango, o le ngunu bana buanika ngo, o masi dabasoti senga nga ni oti rao na mosio ya sando donu me tukuna tiko bikundona ka, wala itingo ni atalanga indona wakatakile kila ni cancer. Do tale, wakila ni kundo mbuno na mbongi, night sweats on dombuno ng bongi o tinga o katakate baka may katakata na ngom madurabi ko na katakata so o tianga mbongi o bakilani o mbuno do talinga na bata kile akene oti ka volay tokongo unexplained bleeding or bruising klasa na ngona iko ringani bango baka men rakusitu na ngomo iko sinkila rakusitu badaba ibena bono na dabo da kabel rakusitu me kino bango na ngongo se ndo mbeka iko rede tiko se na nomo dolo mani mbeka se ndo berto na ngone mo rede bango baka
hai, o kango enra kustu na ngona, se enra kustu o iko thaba. Io ngai tuna koe ke wakai ko kilai kusinda kami tona ka, se nduambe kan rovi tuki se me ko kila, e ndona vanui ko alako kina, mo lengeli tavututu ina ndona ka me ngai vavuna mai na rakusi, ke wakai ko kila ni asenga ni ndona ka vai e ado, io ko ngai rede tiko ni wakame tiko ngā nan rakusi se na o tinga manin ratu mai ndona vanua, ia e wakatake kila tali tiko ngā ni cancer. Au nui taka ni rau ni na soli waka sama tiko e aro ni na wewa kongeti tiko ke wakai sa tiko e ndobe ira na weka ua se tiko e niongo, ko tuko ni tiko e ana e lewu tuna matangali cancer, iko senga ni kila. Ko na marama ko tuko ni tiko ngoa e a moisi tunga na ki tēna. Moisi tuna ki tēna sa senga saranga ni tura rau koe na moisi ni kete, sange mani kuti koe ngai ani sa langani na iare. Lako na emergency, o te arto sa maningili waka ndi kewi koe, sange kuni ngona kina ni sa cancer, io kanira rau ni sa stage 4, sa senga tali ndona kai rira ni ruto da kawakina, me na wakambule koea. Ia na ndona i tukutuku waka dhirlolo mandino ia, wiki mani na reida tiko nungu post, o mbita tiko ni ai, waka imbali sara tiko ngā na kau, o mbita tiko ni a kau ni taka, ni rau ni tōna ndau wetal no taka waka lepo, waka mantupu wale, vira na nonda toi tokani, na vi songo e so enda lewena tu, me ndau we waka ungeti, me nda ngole ani, da la kilo rai waka vuni wai. Da senga tu ni nda kilai, da lelo rai waka vuni wai, ka ona via mai dhawa tiko ngā, na nonda waka dhawara tiko nonda ua sininga una, ni awa lata ndio na gaitha lata, ne kawini kua, and wasa watanga ka ua wase ani o ia, your health is your wealth. Oni taka, ni rau ni na wakapura waka sama tiko e awe waka ungeti tiko, na nonde ua sininga ona ni awa lata, ndio na gaitha lata, and kawi manaka ni tusi tende ndai me wakai vetoko ni tiko kina la Lincoln Heritage Life Insurance. Yavalata deu nangai dalata and a radio bulando vata. Veitoko ni Lincoln Heritage Life Insurance na kamani ni life insurance kanganiti kanda na kaiviti Amerika. Ana sera katarawangona ve wakambula tiko ni kina ve kimdo ke de sarana sema tiko mai ne kavini ko vinaka wakalevu na sema tiko mai vinaka wakalevu na dau veto ko ni tiko mai kena nonde wasininga ona vata and na ve kavini moni tike na wakarambuka mai na tolu ke na vitu na kaloko wakanu ni vinaka ni oni mbula vinaka tiko ni tosa vinaka tali tiko ngana wakarawe na buku ni Thanksgiving and na lotu levongo wakambula tiko ani ve sista se rua ni motai walu ndombula vinaka mai Utah wakatanga kena ve Jimmy matana tambu ni bula vinaka Jimmy bula vinaka Sherry Vandinga bula vinaka Selu. Thank you for tuning in Selu. Hope all is well. Wakambula talitungani ve wati ke tamani wakanuni vinaka talitungani ve Kimuniki kamdo na Bay Cruises wakambimbi tiko bwana head girl o naita D Lady D wakanuni vinaka talitungani ve Kimuni senga talani ngola da vitikino na wanga Eggy Joy bula vinaka naita tau wakambula talitungani ve Chosateki ndavui vinaka wakalevu na sema tiko mai Chosateki wakambula talitunga ve Vuki Raf bula vinaka sista Luisa Maiden vinaka wakalevu na sema tiko mai nekavini kua wakambula talitunga yani ve Turanga naita waliki satakala wakanuni vinaka tiko yani ve Kimra wakabe watini onitaka ni onrombula bula vinaka tiko wakatala kina ve Aliciandra Dham bula vinaka Randini wakanuni vinaka tiko yani ve Kimdo mai Santa Rosa wakatala kina ve Kimdo na Golden Gate usawara tiko na Kiangungari bula vinaka Steve Murphy teli tapele nimbula vinaka wakambula tali tiko ningo Vekem ni kete sar na venga ravi tiko na vevanua ni venga ravi so vera na itambangase na itambangone au ni taka ninda na venga ravi tiko ana matan renrenre.
Soli, Keilani Veronica, Salu Salu, Ulumbale Nomu Mamara, Ni Uluma Tuani Nomu Vakama. Sotakina, cosa quede ausika lutukina, bangundondo mosabu amalendina, isaratu mata kaci kaci, aunandau nanuni ikotuyani, manreva momano mundau lomani, ambole ameungalo asayani, leka leka nondaru. Tolu kole weni no gusala, makana numa no mubosa yala yala, kotukuna mendaruna bawata, isaratu mata kaci kaci, aunanda unanumi ikotuyani, manreva moma no mundau lomani, ambole ameungalo asayani. Aunanumani konina beyau, mebakana mubosani tatau, na wakilani kodabi laki au, na mudondo mosama imau mau. Isaratu mata kaci kaci, aunandau nanumi ikotuyani, manreva momai no mundau lomani, ambole ameungalo asayani. Mekinia nomu bakayatu yatu, tabe unilei na nomu yanu yanu, kanadea na nomu delali yabu, sawote nomu rosi wananabu. Isaratu mata kaci kaci, aunandau nanumi ikotuyani, manreva momai no
munda ulomani ambolea meungalo asayani Lewa sawa na wawa. Usala usamaya nibo Doon ba ka totolotiko? Doon sa alam pala mo din Sa permentangan to boli-boli, gaya hotel itu ni stoa. Tolako. Sini niya ako na store, wala ka tungang ko maulimat. May binaka ni satu kits nga kina nagkatungan reba, may palitan na nato ilalako. May binakasar nga. Boli-boli roti kari baten ni kina. Dato birito na bisi nga nakari mateni, said means kaya na sausage roll. Gaya rito makuntal nga na bukas ang lemo na bisi. Kaya tel mo na address? 4525 Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa. Do ba ka raw chubega kina do na ni matubale, senong do boli-boli nga ba ka matawa. Wali to mata kina mauli mata. Esa tu kede kina na yaya ni kakana. Yaya ni ti kina bikala lai tale so, kanda un rendre na kunea. Tu raw talaga ni kota ni nomni boli-boli ke ba ni tigo man na Marine se Sonoma County, kan rendre nomni vila ko haki. Vitar tarani kina namani taliboni, 125 saiba. Vitu tolu 5 vitu na kena tuku matay lalay. Mauli mata, 2525 Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa, California. Kasar na. Paniray na tokongo. Nagkenay ray-ray. Dua nga na rukuni buni kau. Dua bayran ng tingit taki. Reverend Aminio Balen Rock. Tama kamain na nung programo baka madawa na toso ni ngauna. Ano ba yung ngarabi ni City Veni Raturla? Singa buglulu ni Simon Bayan na tinamniti may kiyamu ni Amerika. Singa lutulay mo ni Simon na tinikantuwa na tininamaniti may kiyamu ni Maiviti. Ano ba ito konin ni Divine Group of Companies? Maolimat kay na San Bruno Cavaba. Namaka and a radio bulando bata San Francisco met koti kanda bata mar. Senga dina ni kara rawan na daka vaka keki ba. Ia endona kainda wipu ke kavaka mamanta taka tuna bengarabi. O ya ke tuna kenda tu kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na Sunbells e tinimbulu Macau. O kenda tuna senga tikunin raiva se senga ni vaka motoka kanda u Rendre na tutu beto seki. Erto satu bakarao na Divine Pacific Food Mart may Sacramento, merto taladeani na nung ni boli-boli. Rawa sara, witartar ngayani na taliboni diwan 21 toluva diwa ono saibarua. Merto bakarotaka katalada may na nung ni boli-boli, ena kenagona totolo tutua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namun di telefoni Diwan 21 toluva diwa ono saibarua. Erto ngaraw talangan ni kanalay waka sumburian ni nanong yaya.
maina nondro tau stoa kina nomu mate ni katumba. Dendran beka na ngwala ni kibalilo tena buku ni oso-oso pakadadaka. Sen drakin-drakita beka na itos-tos nimbula, kuwa ni lenga sinui gawa-gawa. Nana mai kina programa warotaki, mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rua na bima manione na kabini buku lulu bei Kemando e California, bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando e Viti, and a radio bulan dua wata San Francisco, me kauti kanda wata mai. En buna ngau na lewu ni nondo soso, enda sa senga sarangan nikla na dapu menda waka talau taka buka singilewu taka siapa kaya kapitak, neka kuni lo malenga, sa tiukin duna bunua, erau ni buka tingu ikimunio, wayana JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Na vei matanggali kaka na itibigina, mebaka na karitoa, waraisi, na lobo, palusami na buwaka, na kaiwa soso, na dalo, na toa, na kokonda, baingani ka ng gamure, na kaka na buwa malangin, mebaka na steak, gay wakay loka, tabiyo ka na coleslaw, surua, o tatni, kailangan ko bata na kaya na pie, ng bani kay na manray. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Erau sarangan no direct message virtual, giring akin na bitu sa iba bitu, tolo dio tolo, duon limono, se, o nga wala sarangan ito, mito may nanomota, e na dio maluma, Billy Street, o ya e Santa Rosa, California. Erau talangan ni rito ulit, dilibata kayo na nagkemo katalawa sing lebo sa mga kabi, ya may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Radio Bulando Vata, me kauti kenda vata mai. Mai San Francisco ki pura-pura. Sema mai ngai wase yani.
Ongo na rongo may bala ni Songo and a radio bulando vata San Francisco. Mekauti kanda vata mai. Vidanga na tukutuku ya adorati kumaina no de wasininga na ni rongo mai bala ni Songo and na kabi binaka ni tu siti and then ne karusanga vulukan dua ni singa ni vula November matai tunga ni tukutuku ngo membaleta tunga dona vi sureti raramba tiko membaleta na singa ni membaleta tiko na Christmas party, ndona Christmas party erto na wakaidora tiko na tambana wakawiti ni LDS SF Second Fijian Branch na wakaidora tiko na Christmas party ngo ka ni sureti kede tu kina. And na tomba levo ngo San Francisco ke na vevo no vole kata ni ngole mai na wakaidora tiko na Christmas party ngo na wakarawai ni karua ni singa ni volo December. Teko bo tiko na kana na Songo mai na 5 na kaloko na kavi ke na tini na kaloko na Mbongi, na wakaidhuri tiko na rua wa 5 Ludman Lane, ko na wani lotu ni LDS, na rua wa 5 Ludman Lane, Millbrae, California. Bitiko ya ni na tikinduango na nonda wata na radio mbulandua wata. Tukutuku kataraba membaleta tiko nga na nonrito dua na mua ni madhango erto baka nga takasarti nga wakawinaka na kornibulingo sa ni songo ni buliwati may na St. Joseph Secondary School. St. Joseph Secondary School erto baka nga takatiko na muni madhaw ang na December na ikarusa na katinikali ni basotiaw December na ikatinika ono ni singa December na ikatinika ono ni singa na wakaidhoritiki na indua na ndanisi wakatokaitika na Winter Rendezvous wakaidhoritiko and Trade Winds so kilanyo ni sana kilake de tiko na bonoitiko kina na Trade Winds $2.5 tiko na iduruduru $2.5 na iduruduru tukutuku mataila lai membaleta na ndanisi ngo kena sasanga ngo ninge betartarani kena taliboni vitu saiba vitu walu ono 5 na nibasotiao vitu saiba vitu walu ono vitu 5 saiba rua ba. Go membaleta tiko nga na nonrito sasanga tiko merto weito koni na songo ni buliwati ni St. Joseph Secondary School weito koni tiko ken sasanga verto ni songo ni buliwati may viti membaleta na ken baka bebakator dakitaki e korni bulie yo yana ka tini ka ono ni singa ni buloti semba na wakaidhuri talitik nga en dua talitik nga na nonrito songo se na nonrito ndanisi ngo na wakaidhuri tiko en katini kalima ni singa. Kena mbal awatu ko nito kan indona mo ni madhaw ko nonrito mo ni madhaw sarti ko nga na songo ni buliwati na St. Joseph Secondary School. En wakarombuka na katini kalima ni singa en wakaidhuri talitik nga kina indona ndanisi ngo $5 na iduruduru best dressed male and non na idobitiko ruanan raw $5 and best dressed female ruanan raw $5 talitungan ng dola. Yes, andon na idodobi binako ya. Go en baka iduri talitiko nga en bangarato ngo na buno tiko kina na address nagay bakan di takayani ya o sa tuko na rato kamandangani na tiki ni singa na baka iduri tiki no ya na ka 5 ni singa. Blue Holiday Mingle Friday the 15th. Wambota na kia ni tukutuku matailalai ni basotiaw baka iduri talito nga na Old Redwood Highway 8201 Old Redwood Highway Kotati. O wambota ngo talanga na Trade Winds wakarumbuka ngo wakarawai ko na dua taliano rito songo ni buliwati $5 na idurduru ngo na tikite ninge betartarani na talibo ni diwa 2 vitu 5 walu rua ono walu vitu 5 se vitu saiba vitu ono 55 rua walu tolu 5 kerona mai vital no talitik ngani otina ena ono na kaloko ena bukutik ngani nonrito sasanga na bulioti and St. Joseph Secondary School kerona mai vital no tiko yani ke Mrs. Vasiti Mbalin Roka ena ono na kaloko na game baka matata takatiko ena ko na veka soerto sasanga tiko kina na nonrito ituba tiko na isongo ni bulioti and St. Joseph Secondary School ninge sema tinga mai o ena ono na kaloko o tio tinga ni tukutuku ya doroti ko mai and kabe ni tu city and dai membaleta talitunga do talanga nanda nisi Losa USA Winter Ball.
Losa USA Winter Ball na vakaidertiko na Disemba na karusang bulu ka tolu ni singa. Disemba na karusang bulu ka tolu ni singa yanga na kayado mai wala itongo more details to follow, save the date. Unitaka nina vako mai na kena itukutuku matela lai baleta na ngonongo ese biutok nga mengo na save the date na Disemba na karusang bulu ka tolu ni singa na Losa USA Winter Ball. More details will follow. Kena tukutuku matela lai ni sema tiku nga mai na Radio Bulandua Vata San Francisco me kauti kanda vata tiku mai. Sevinga na vano ni sema tiku mai kina ne kavini kua mani songo dhava ndo sama imbudina tiko. Se ondo sengai betal no takatiko mena tau ya windo na songo na buku ni sasanga mbeka itu baleta ninda kilana nonda itobo kendo ya na soli baki me sasanga taki ndo na ka semani dava ngana nomdo sasanga nomdo ituba au nuitaka ni na tiki ni nomdo sasanga nomdo ituba na kena mai kadhiva kiani na Radio Bulandua Vata me wakani sanga ni ndo na kai somkina ni wako tanga mai na nomdo itukutuku Ronnie Biu mai na Messenger ngoni salavi nakan duandua mena Biu mai na Messenger na Radio Bulandua Vata. Se rau telanganyo ni wako te me viau una vuninda kua, se vei pedeli na novo, se vei tali mata kimbau, na Messenger, na Facebook Messenger, me na mai kadi wakitiko ya nina nonde wasininga ona vata, na vea kawe ni moni tike na waka rombuka, na irongo mai wal ni songo. Ongo na rongo may wala ni songo and a Radio Bulandua Vata San Francisco. Me kauti kanda vata mai. Pai tomani tiko nonda wakarongo sere na kavi benaka ni tusi tenda indai ni karusang vulkan do ni singa ni vula November sa watonga ngwendo na singa menda dova yani na Thanksgiving. Ni ambaki ngo rurondolu rusanga vulu katolu. Onu itaka ni dona madhao venaka na madhango, madhao tiko ni nonda waka samataka na veka ke de sara lebnaka. E tu menda na waka vina venaka tiko kina se wakadava. Wakambula tiko hani veki mendo na sema tiko ngori mai Aloha Land. Bula venaka ndo bula venaka ratu inoke se rusang turanga ke kimdo na matu bale bula venaka. Wakatan la kina ve sista Vuki Raf bula venaka maramatau ke lera na sovi mai San Jose wakanuni venaka tiko hani vikimdo. Happy Thanksgiving. Wakatan la kina ve D Lady D. Wakanuni venaka tiko hani vikimdo na City Level San Francisco. Bula venaka mai Utah. Serua ni matei walum bula venaka sista. Wakanuni venaka talitungani vikimdo. Voliti Salome. Venaka na sema tiko mai na kavini kua. Wakatan la kina ve ilaitia tamo imbeka ni bula venaka. Bula venaka ana takayawa. Wakanuni venaka tiko hani vikimdo na Jet Set Town mai Nandi. Wakatan la kina ve maramakai. Bals Rose. Nimbula venaka. Bula venaka Sherry Vandinga. Venaka wakalevu na sema tiko mai na kavini kua ke wati ke tamani. Waka mbimbi talitungana vena numiango vikimdo ke de sara na sema tiko mai nandawa. Kimdrono viotini ve vuama toke langi ke una toke langi. Sema tiko mai mbae na singalevu ni kua. Ono itaka ni onron bula venaka tiko. Kauno vea wakambula talitunga ve talida wanga. O vambota ni sa ngole tiko mbekani waka ngande. Nanoni ngole Hawaii. Waka nuni venaka Happy Thanksgiving sister. Wakatalinga kina vikimdo ke de sara na turanga na marama ni ra. Dong bula venaka. Do yandra. Vanuatu toka kaki lai
Yandra vina kana marama naita. Tau samba di ba kusa-kusa iwe. Yandra na ita. Kita sili katalau mande na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata vina kasartunga toboy sempamba kau. Gai wai dala tu kinambata. Koe serengan kori. Sono ngono santa binakat serengan na kenta kakana. Dina to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singlebu, kita sana gali bagai kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, kata lau bagai singlebu se bagai kabi, baru tegi tu bagai manggo sanggai to toka na bono ni kana. Mai na menta tu ide ni ti, kena bagai singlebu se bagai kabi me bakana bagai sekera. Na sui, ika tabu teke roro bagai lolo kena vida tale. Gira rau makila na menu ni singoya. Na Orange Lounge, tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. Yang dua tala na tambar di Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola mena wala keloka na mataka, kina wala keloka anambongi moniti kina singatambu. Na Orange Lounge, tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. Kasar nga. Pangiray da tokongo na kenay ray-ray. Dua nga na rukun ibu ni kau. E dua bayran ng tingit taki. Reverend Aminio Balen Rock. Tama kamay na nung programo baka madawa na toso ni ngauna. Ano Vingarabi ni City Veni Raturla. Singa buglulu ni Simona Bayan na tinamniti may kiamo ni Amerika. Singa lutulebo ni Simona tinikantua na tinamniti may kiamo ni Maiviti. Ano Vito Kone ni Divine Group of Companies. Maolimat kay na San Bruno Cavaba. Namaka and a Radio Buladong Bata San Francisco with Koti Kanda Batamay. JJ's Food Shack. Etigo kedi kina na kakana boga biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani do itu na bundi nan dalo se tapioca. Na kakana boga langi me bakana steak baka loka kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha badina na keni kana. Kay tigo talanga na nondo specials and a lomo ni madawa. Dau tamba and a Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai kay na bungatale. Go na JJ's Food Shack. View Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talaga nrito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kinavato. Giritirto sana kinavitu sa mabitu tolo vio tolo dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nongu chisu, nongu banua. Dorongode na vima maniono kinavitu ene kawni bugululu be kemadawa California. Vei mamani ruane kavi kina tolu ene singalewu ni lotilewu, vei kemando eviti. Warotaka na New Methodist Christian Fellowship, USA. Rongwande na Radio Bulando Vata San Francisco, me Kauti Kenda Vatamai. Ai, kemando bakando tunga may viti. Sa baka matalaw na naman daw kobati. Sa lemo na kemando tinika na tinimbulu makau ng bisikete na rewa bata. Red cow, whoopoo! Dasako si masarangan na ikatungo. Gamay tutala na kenurnibo no kenambele. Pai, correct. Daw boleh may be. Oi, dosa itu ni kila. Kita boleh ngamai na Maolimat. Tok nganggo i Santa Rosa. May be? Na Maolimat, wele. Daw ko na nonda business ng ngolit daw kay Amerika. Daw ko sa daw may volleyball na Maolimat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Nonda biti ke ngasini buli paulange reki rongodi ena 5 na kaloko ena kabini lotule be kemundo e Amerika tini karona kaloko ena singale buli baka romboka be kemundo mai viti ena Radio Bulantua Bata San Francisco me Kauti Kenda Batamai. Ada Radio Bulantua Bata sampai 7:05 and tini ke 5 na miniti and dua talangana ngona leka-leka ngo kira na mai bese matiti ko ni kina ke Nick Leoni Langi na itauke ni California Caregiving Training Academy. Au kilani so ni sana rongo da tiko beka so beka sani bakai tabi and vuli kamai bakai dora tiko na turangongo. Ia ena bina kamenda ngai vital no kina and dua ngona leka-leka ngo. May vital nota gitu ngani na vika so membaleta na Cornivuli na Academy na davasoti rauni oni vuli da kina davasoti moni na dakava vike moni oni na via laki vuli kina totoka sa totolo sa ratiko na kena toso sa totoka tiko na kena toso na
Vuli ka wakaidhuri tikongo, iana kena tukutuku mataila laini sema tunga mai, o tina serengo, danangai, oi, sa tikongo toranga, sa tikongo toranga ngas ni vuli, menda sana vital no sarmandeani, e na vuku ni California Caregiving Training Academy, sa libu sara na kena vital no taki tiko na numa ni vinaka me kero mai vital no tiko ini kena me rauni na ve bakrara mata ki talitunga iani vikium ni ka sesenga tiko mbeka ni se matata vikium ni na dhava soti manda rauni una livuli then vuli ka wakaidhuri tingo en dono mbeka au ngandreva mbeka me una livuli kina sesenga bula vinaka Nick. Bula vinaka bula vinaka listeners. Sandende. Viranga e rasenga i sema vau tiko mai ka rasenga tiko mbeka ni se turi kimu ni vinaka o kera rauni ni ngai wakamadala teki kimu ni matanga vira. Dak, Nick tala mo mai na oroi Secretary Viuni, the Unrobe. Been in the States for about 20 years going. And lagu mai lau tino lango ki matika bukina me vuli ena vuli toraki ena San Francisco University USF did a master's there, came up and started on a part-time teaching and we was new involved in academy go need to dispense takana vuli wir na caregiver se wir na wingaravi wir na adult community and need to go na Bay Area Sacramento uka kinsar mai se na ze. For the last 15 years we've been doing it. Naka. Totoka bakoti. Nick, na kinabalimbali o ira pakai tabi na vuliungo, na raunga ni binga rabinga i California, se rau talangani na laki bakai ngataka na Steve Kitingo i na Bay State taliso. Yeah, don't talk about it. Sa single turn like we killed to. Sa no live tungo na last time we did this interview. Era sa avatar sa tungo Marshall Islands, Australia, New Zealand. Era messenger tungo over na messenger. O tungo na kaya vakata California, sa vuli vakata California. Era in the state of California. And the me giving certificates and the curriculum that we dispense to them and the training pertaining only to the state of California. But you can, once you get certified here, we currently given that level say because since California is one of those richest states of the world, and na kena academy na wanta we want to get our lock. Totoka. Au biato mananga na kau di wakarita ka mengorinik nindo tukunitu i California ke wakai ko sa vuli o sa rawata nindo na kai California e sa na kau alenga na vi kau le waka oli sa sangataka na vi state taliso sen vi matanitu taliso eroniko na baleta ni na titombu ke na ramba i levu ni veka en da vuli de California. Do ngana ke na wakarita ki ngo Nick kau wakamota ni na toto wata talanga kina na kamanda vira erna via vuli nasi vaya na state certification sena federal. Yo via wakatoto wata ngango na kamande na insurance na ke sa waka leseni sa me da kama no leseni ni as an insurance agent in California ni onge lako tale mo onge lesa sanga waka leseni tale nando tale na state o sa senga ni ngandreva mo linda mbeda na vitorungia iko sana somanga o sana somanga merani ko lai daka se waka ngataka na no mo leseni ke nando tale na state ya na ka e totoka tu kina na bulango i California ke na veka anda mai sasanga takatu i California. Nick, na bukunranga kara senga ni rongoda na nondaru vitala noa, nondaru mateni vitala noa, au ke rea ke rauni ni waka madala takamanda, ni tala no takamanda, e toi apu pakadava na California Caregiving Training Academy, toi apu pakadava ni na dava saramanda na nomu ni waka na nanu ka ni sama i waka i tawitu kina na kena didhiwaki na korni vulingo. Na ka rosarana to sin ne free o rosarana mi kira tika bukina. Rona marama mai Sacramento ro tika buru chuki na ni to head office chuki na Dixon mai bola ke Sacramento. We anto tika bu mai Sacramento ke to su mai Dixon. Ki head office tika ki to little to ki to ngarabuti. Na ke domingo. So ngela mai and then I came in and joined after I did my masters in 2010. You sabia? No. 8 9 to remember kia. Ngami duru tau.
And ngano da kaboti kira na buling ko sa man interest sa kin. I applied to them and I joined them because they needed to expand the so may join to me da buting mingo. Kita dispense na buling ko na curriculum is right from the state of California, state mandated training. So ko turun ka na buli ke embalatanga na certification ke ko tarong mo outside or even overseas pero ko na kauni buli da may wage may total na bro rin total sa ngai ke. But that's going to allow you to rights in the workers compensation and things like that we learn. Ko to ba tabuli ko ri do sira man bi no taleso. So they mandate no ko kailangan to allow tal ko na February na sa ko that every in-home care service that we provide has to be mandated by the state ko na maternity service without na HCA annual renewal ko na home care aid. So now we become more than caregiver, we are certified as home care aides. So it gives it a professional thing to our caregiving name. Tama todo me pagalaw tag me anto na Steve kin go number no da kada lo mani bal vingarat la ko na February so ke ko sa mer chuk man ngani Steve tag you watch that for we're na nasir la ko wan go visit take care of the patient every Wednesday our nurses visit we repeat na OTs we go there now they're coming because they're representing the state we talang tarong chuk have you been certified la tarong yung guys living to so sa mbagi chin na living to so all each other without any training without any certification you have to be certified rather than allow kaya siya ng tunutun ng tago even in now they want chill up now kaya ko apply ta kanto na job ni caregiver whether you're from the agency or an independent or a private because I'm more registered in the California whole database of caregiving, right? Correct. Research can website so much $35. I'm not taking registered there, PIN number indicating that you are a caregiver in California, and when you are registered there, have to be certified, you have to be trained. Someone can work. An example those who live window number make Rusabul Corona number so she worked really good. To a couple live in after 22 years. So she must have had very good experience. When I lang Rona Nangasiro, to have been family like next job. On the other next job, we love your experience. I have been not going to make you work 22 years. We can give you this job. But have you had any training, any formal training or certificates to Maramoko? Unfortunately, I don't have any training. So I've been training, and they said my name, and the very next Saturday she was there at my doorstep trying to earn a certificate. That job was waiting for her. She walked right back into it. So without any certification, we don't add value to us. We've got good experience, but without any formal training and very marketability value in a like instead of you promoting it on your own, right? Through your experience alone won't count these days. You have to have that piece of paper. Totoka bakoti. Litaka ni saroni na we baka ungeti tiko ya au kila ni dona ka dondi ba nike Mendo matangana ngona mendo na ka me dhaka me rani kila me kila ina wili ni kriviti sama caregiver tiko ngoe sama dhaka tiko California se America todo comanda o te amenge binda o ertona state go le vida toka ertongo me do manda na database via me roni tau wiki lei tiko kina tau ke lati kina vida baleta na oronikani sanda lewu na sango le mai da samai caregiving so sarangai tostale baka ke mami sangai tostale kina so tale na bitambana so ni vengarabia roni do tokaya na kaiviti todo ko ngole mai butu ki merika mai gona bono tona mai teko bukena to mai tau ya bukena vunga like maybe 95% right we can then ito ke inda ngole mai da mai tau ya bu caregiving and it's something we have got to do a study like that. No database. I keep the database of people who gone through our academy. We also educate to certify to wale limanan raw. Nang ni bitim na caregiving case. I will have to hit na dun. But salaw to kango. Not training allowed to go. We do module 1 and then we go to module 2. You see the same face of module 1 coming on to module 2, going on to module 3. See? And on I kept a whole database with them in my computer and I just keep tab of them. Don't database because you're gonna messenger group. You see their names.
people that you keep adding on there because they have been certified. And when they go, and we back them up, when give away the messenger, we do it. Now, when we relieve, like messenger, because I've got so many names. And the database that I can ask, I don't know jobs, that you can fill up a relieving wire. So the agency don't tell me where. Keep a database of people who are trained or trained to a group of relievers. Especially those 2 days. So I have a database of relievers. Of certified relievers only. Kaya kung ang job messenger kami yo, o pika o na sulingan ko na tama tako sa train the kids. See, in that way, half your job is already done. You don't have to teach them around. O sa train ta chunga into a group of relievers. Ngano iba na relievers messenger kami. O place the and the has already been done all the legalities, all the certification, all the training to undergo your relieving work. Totoka ba ko timbalatian do na kanrenre nando bangara relieve ai. Iyo, wangara reliva otia elever sando river bita kamandanga na sulian non radakadaka satu na ngangandre meradengu. Esona kai lakumai sona kai ngandre merangole kina iyo sando dina saranga sando ndre mandanga na non rambuta na non radakadaka baleta ni ando que ni sauto nga mai ni dutu kuna ni off manta mai la komenta mai ando que ni sauto nga mai sa sarana reliva ya dua ya que ni karua senga usa river bambita ka saranga mi ko totale me indoi kena no ka kai ya dona ka oro ni kai ni rauni da nuinde ke baka mentu ela ko yani me sa vitar tarani vat ke muni sa ambiu mai dona reliva ni reliva ya sana baka tawuli tal tinga se sala ko tiko no vitar no mai na academy go le reliva nga kila etiko na non devindo kai that you are not going to steal their job Absolutely. But ya ando talanga na lenga libu I have to begin to weekend having put a job, and it's right. A lot of people do that. That's what me tarong avio na ona nika. Ausage device tawa te ruona kan bimbi, ready cook into and put a job where you feel at home while you can go on your breaks. We need people to go on their breaks for work on allow bungos have bangana sing and living. And some people still doing it for 5, 6, 7 days, 8 days. Go sa bangana sing. Rete ki ko relieve ki ko na agency go. Asulanga ko bangana sing. Ilundo lim to na sing go sa ba. Non rovina ka tamoda mo break. Tulo sing mo break. Kenang bimbi. And bimbi no moving mo break. And that's going to be a break. We're gonna lose our job, right? When we come back, people might steal our job, right? And don't asal gitu sang kita wajib by contracting them, right? Kita ngon modulan kena taruh kira sabulis kita modulan. We have a program in there called defining a contract for your work, trying to do a contract. The contract ko may bango. Yung sa hitangan doon na job mo, o iko patigin boss unro sen sa room contract, right? So the bango, Mr. Ken Doty, Mrs. Jones, I always call all have clients. Yung unro sen tangan na contract, o iko client wat kinro data, client signature, caregiver signature, ilong ro data. It becomes a legal binding contract on number. You say hit on job voya. But I'm coming on agency. The agency wants to place you there. You can fill out one form to register or sign it. But there's a children engine that you're to get a client. But you call the don't do, which is a lot of us. Independent to all private contractors. They're private. And I teach them how to do a little 1-page contract. So it does not. Let's say, because I'm going to really be on the voice of the local. You look at it after 1 day or gas. You think to know guys $200. Okay, guys, why don't you kick one off and just give me $150? They love to save money. They love to pay less. You're going to sing a money to know to take a bill and go. We're going to give a go. No, why? Because I'm paying it too much. I'm going to pay only $150. See? You're going to sing that because your hands are tied in that way, right? You didn't sign a contract in the But now, once they sign a contract, no, I can't fire one because one and I will sign a contract. I can't say, right? Sada. Ito na contract ng mga hindi ko puta ko ng job. So tali taksar di sa divide tagawira and explain that to them. That's what they go through in module 1. Yan do sarang na bimbi baleta ni hiyo. Lenga lebu ito bakilati ko na kenda to malio. Right. Na ito ke into to sa mida kada katikon ko. To taka ba ko ti vida na module andor tara sarmandeani na bikae vulidi na academy nik.
Well, we through your module to dispense the module 1, which is the HCA home care aid annual renewal every year. So na module kedengo era renew taki na viambaki mo baka Kung ano bula matay tagatiko. kung ano module 1. Na Oi. HCA, it's called the HCA annual renewal. Kembali, renew tagi every year. Tarang ko na November, tarang November talamia. So the same phone renew tagi. Me 1 year na kira annual renewal. Na module 2 and 3 renewed every 4 years. Oi. Toro pala buto kana content biro 30 hours in the 15 to 15. It's 30 hours training all together mo tara. There's a na module 2 certificate na module, it's called the professional training and certification. You become more professional, inclined towards your CNA, towards na pulta lo gebele tara ni chia. Especially module 3, which a lot of memory care and Alzheimer's and dementia and around care go kito lao. Practical to go kito na lots of practical dore to kini tabel do kito na Hoyle leaf, all kinds of transfer. With Titi, we were just training. Nick, do you implement it in your training? Titi was just asking me the question a couple of days. I said, "You kito all over Tasarawana itam na Hoyle leaf, na manual transfer, na gate belt transfer, sliding board transfer, commode wheelchair, all kinds of transfers. May number more than such. Na lorry, at vehicle transfer, how to put your client in, all that. Kaya Tasarawana kana exercise that covers module 2. Tasarawana vasa sanga CPR, basic CPR, kadi pulmonary resuscitation, and the woody than a Boy Scout, the Girl Guides. Na CPR, and then after vasa sanga fixing quick, easy fix meals for seniors. So go to trivia, ni kukulangan na vasa karito, siya ang goron ke, musin ke gas. Hindi na gaya kan niya talagang gasi. Hindi, kukuno na vasa ni vasa karito karito sakit tumongas. Jim, you cooking curry? Sabi ko, Jim, yes. Tingnan sa kadiya chugin ako, kay Rocket Televo, Jim, like kamakin na katang gas, turu talibo limbula. Batang sini kan, no yung wala katalibo matinom gas. Balatan sini kan kakana. So the quick exhibit, or to what we do to 3 or have a meal spirit. Tali takan sakara they sample it, and then we go through it. Then module 2 and module 3 is more memory care. Kasarang 95% of all our senior clients will go up to it. To have a memory, some sort of a memory malfunction. In the twilight days, 80s, 90s, I'm talking about 80s, 90s, 100 people. More cognitive. So the study of module 3, the in-depth studies around dementias and Alzheimer's, plus memory care. And then we have a round table. At lunch, we have a round table caregiver support group. Like a AA meeting. Like a AA meeting. We're a drug and alcoholic anonymous. It's just like it. So we sit around, but we call this a caregiver support group. You can tell no taksaramen at one and then the room when a movie individual work, and then we find a solution. We talk about the solution. We even cried together. We talk about it in the room caregiver. We should not tell boyfriend, we know girlfriend, we were team. The support group it's a close care. Everything that happens in here ends in here. So to work a solution. So I'm putting on the job for a long time. That was such a kanda, that was such a so that was such can't get with a close group. It's a support group for caregivers. We are free to talk about anything, but the Kaya Kiki to solve the that goes up. And they love way to module 3. So that is basically what our module stands for. Totoka bakoti. Kena bali ni kaya kain dua sa duru anime teko buena module 1. Wati asa nangai bakatau nga bu ai via toso kena module 2 and 3. Module 2 or 3. Dua bakatau nga ai. Kena bali duin na duru. Orang na makai nga 120, orang na rua tu lumbal teri level in-depth study 15 hours, sa 150 euro 150 each. Rua. Oi, 150 each. 150 each, Module 2 and module 3. Senga ni kay naksar merto vitaravi na nona tora na module. Lebih vitaravi round. If I'm doing module 1 this week, module 2 next week, module 3 salah ko rumah we wabdo. Lebih so viro ano charla ko mantal na ka bersali libit. So ngerjo wajar to dorang owner genik ngono top tele module 2 ragay taromay. Ngono faton chuka ngono refreaking. Ragay may join. Ragay chuka we na announcement. Ngono sudah bulwir la ko. Yemo la ko nga bay kambaka blocks. Totoka bakawoti ni bakarono te mengori be Nick Leoni Langi and buku ni Vuli kasama i bakaidori tiko na korni Vuli na California Caregiving Training Academy samai ambaki tini bakadadai na kena didi tikongo tini kalima na kena didi tikongo beke mnio ni na Oni aloma tar takatu oni taka ni sana matata veke mani na dava soti rauni oni na bulida and na muni na laki vuli na korni vuli ongo and do bakai duringa na bisinga bakaroa ini ke? Iyo, sure. Bakaroa nga
Kina bali rabi tartarangani batike kiamani ke baka enda sabia buli. Besin jangan mai yongor. Una de bukta kanondra na landa. Mena ge salah zara mikir. Aku zara. Anybody who's above 18 years old, like my bicara ni grup. Baka daba tiko na pepa se senga. You're gonna be able to say, "Bakitin kawalu nga makini duru nga just be over 18, so you understand what I'm talking. You know what I'm sharing." I will always ask that question. Na ve kalilevu na ve kalalai enda mai dakava tungo okila ni so na era tu ngara riba bitu na toso era mai tu re tu. Baleta ni se senga tiko na pepa ia au ni takatelengani sana beba kandita ki tiko yana ni rovital noa ene kavini ko tiko na pepa se senga e rawa ngani ndo na no certificate na buku ni buliongo ia ni ke wotinga na buli bango na kamanda module 1 sa sartu certificate saranga Iya, kalau tinggal na buli sa mamanga ni wala matakalilay kina ya tinggal mamang dua si rua. Ke balam sa ratang na rua. Matanga kina na rua include kina ngunti kina ni break tea break around 10:30 macam was ngale at 1. But mentana no mutiko na belat ni kau ikut to baka kai tiko dito na pep si na pep. Wait tiko mantanga na no mutre na no certificates. Belat lo interview one the private jobs endo naka. Yo sa register tu wana tada business California you become legally A1. A caregiver can cross a kitchen certificate. Oira, the Lord want a family. All they care. They don't ask you whether you have papers or not. Right? Once you come to the light, no longer want to bully and get set in Olum, but in Tandaloli, one is on a rara. Yes, is what we Fijians do put together. We are oppressed in the darkness of what we shed in our own head. Kaya kanga rakomina rara mo na bully lang karara mo tagi. Ono gero keso na di degree lalai ni kanto dun tumo sa tur kila suna taro si sumiro tu bi. Pero kami kano kemo tarang kami to dalai. And we got people experience we talk about. I'm talking about people that have been in the job for 10, 15 years. Sino to rapep. But nalala ko tamay I learn I think too from their experiences when they share, which contributes to the learning and studying of everybody else. To talk about ko. Adult learning I like. Indona kato ndo malu tiki na nik na do le taro tiko na banu ai seng ni ndo mi to taro kina se bu ai tua kasena tiko ni se kila nandina to doko o te atongele vi muriti ko bakana matamboko nga ve liu takitiko ve erto no matamboko ana kai bibi kina me to no bakasangara na tukutuku na ve bakarara mataki ana kena banua dondonu na banua kilani ni rauni na soli kina vi ko na tukutuku kasenga ni ona kila ni na bakatamba kindua kina ndua na tiki na zindo na esana na kena soli mai ni tukutuku ana kai to toka tiko kina na tosto sangona vi tala nongo ninge ve tartareani vatike nika ko yana wotinga na buli sa tur taranga mo certificate ana vida na mada sa otini ke to amai ve talnoa ke na ndua na lawyer and Asian Law Caucus mai na goena dona campaigner to bakaidor na Ethnic Media Services ngai vakatamba kindua sarangana nito ve talno membalata na caregiving ko bia bakandita katalangani ke o bia wasia talangayani na dona kai wasia ko o vaka pepa se senga na ndondonu na nomu ndondonu vaka caregiver toto vata keve regardless Naka the thing is, le weekend bango do ya me bango tiko especially when this in wape. Ye menda kila mate menda ka ko sin wape. We ko mokila na county tiko kina, right? Mo to wali this is what singa ask them. Okila kila menda na county tiko so rabi regi. I mean Sacramento county. Se ko Sonoma go. Ko na the county tiko Santaros. Kadra tiko na Sonoma county. So na Sonoma county ko govern taki kenda tiko. Ngai mo na state of California. Ko mata ko regi ko. Se ke dona leng ya to mikali na state of Tarosa so mi vale so motoka bisa become a legal resident of Sonoma County, you know, not a legal of Santa Rosa, because your city can change of Sonoma because it's a county, it's a governing county, right? So you become a legal resident of Sonoma County. Now, allow it in no pull, 6 months. Now, no tweak sa apply ki divi ko na allow people in Sonoma County. So na welfare ki tu ki look o mabuana eva mo ko apply ta daw. County welfare, right? So libi ko na law. Ira so libo sa tu nikla, but there's sempre nila ko na buliwa ko mer ta dolak ki do bon. See, this is because we
study through the county ke mo sera na federal backing Dina. right so na so no county ka involved kirpi sao tinga ke on polo no tiki you become mo sa ke bono go serto sa ke so no makam dik sa so mi pala bimbi no sa so mi wala so talbod ka talo kina na DMV they need for you to be having a bill sa so bill jiko kila ben ka no talbod ben ka no bank account iko mo sa chiko do bono sa pay rent check pero kila no sa ke bono Proof of address, eh? Ele sini kila si tu we can dar koko we have the right stop like you sa singa no mo job o no job ko ke given no job ako me baka na covid sini kila kimi mo kimi apply tak tu na covid welfare ngor kimi sita kata kina ni covid basa o chiki kimi sa ambagi se tu iki si so iko na apply tak na welfare di counting go you qualify for it after 6 months na Totoka. vina kun Au nui taka ni sana matata tiko ia, leu sarna kairo ni na vital no taki tiko, and vital no ne kawini kua, sa tombo ki kenda rokos tiko ngona. Nik, so tal na ka ni bewa sea? Iyo le mutu ka ino na kailangan ko ngona ina le na taro men to ngai bakare da bobina ka bakde dom tak ko bina ka na tada piece mata nga usa keep in tech tak so ke baka suna agency of rock tuma if you need trained relievers we have relievers especially da dong bango kon sale me bango season ni bule ngono tun chikondo ko kay ni ko asibe na komen ko na bule ngono you need people you know mo trust ka me relieve ko ngi ndo pita ni ke sa so to ki ko na mo na kirun daro mi usa usa bro bidre ke toro boy usa sento na mara musa trick ko so you can go with the heart that you know when you go le party le ngono le mai execute ng nom job to kango sa kla na contract na mainly to na contract ko mo sen na contract but same ka ta na nom dagala ko lang we ba to da iya vina ka seng wala nga nito sa pakila tingko na bule mbata na bule ngono talenga me ba kareta ki tiko ningo do tal na taro nike berni me dava no dorvital no kila eso era daka tiko era na dhambeka na nom do rai na dhambeka era ni daka baleta ni kila ya indona lenga leu talitu nga kan do tal nga na kai ado era ni na baka alo lele tak na tomata do tal na kai ro ni kota mai na veleti na vedadati nindo e daka tiko kama dik sa daka tiko ik sa tur tiko iko e tol nan rauli masanga bulu so mi tiko kina o tia sangi mangrama indona muriliva sa maku to ko me mai beso so mi taki o iko ngai so mi ko nga e ronan raunan dollars indona rauli masanga you're not paying them the full amount ko iko so mi kino iko na lomani rosanga bulu ka baneo e dhambe ka ro ni to daka bekia e ado ko le bona ko ngoro ko de tu bi kam na au sabi na katara ko e ruosra na isu ko de la uchu me bi ngon ke ngani wuli o sa gitu ni to renta sanga that's why we are treating this group of relievers ni matai ni kan ni ngai la ko ni e un ko na ke baka na girme bi o mi to no me ban kire sen girme ndo turang ini ko ngaram da me ndo no reliv ke ona da patro e bi na so ke mo kila mer ni claro che ni so ya ko ona ki to bi no bi ko na tenta kan sala ko ke expect ka na so ko de la ko bi kore mi kun ran ndo le no na bu ndo ta singa to ni kila na ndre ni ta baka sankara na reliv kina ndira din do to mi karome me relive da ke so mi to ma baka so ele bona ya ton pe da sangat nga so na vital no men da rendra sekio te kina non job ina totoka yo manda nga ya sa ndona ka ndono go baka mamasu sarangango ke baka okila ni ana isawi ko to ratiko ya ta nga endono nga by right you have a conscience and the kai and the dokai ke then in the tamata lotu the masutiko it is only fair nindo e mai sosomi taki como na sau nga ikon do iko somi taki na do me no nai don sera don sera le bona bi bakalam bo di weekend le bona on da do sumi to bakala na ke per na relievers men da no mucho ko bina katara ding so you got to train somebody you got to trust somebody that they'll be doing the same work in you and keep your job security so bi ko bina what is so mo ko so mti Dina saranga. Binaka pa kalebo ke baka tiko so na nomuni baka tataro so baka na baka sama ni via wase mai me baleta na vital noa go senga ni go sakaroni ni vital no ye senga ni kanida badaba e na tomani tiko na vital noa go me baleta go na longa new level duan to kila ke to na ngole mai merika go na caregiving Kero sana mai dava tali tunga kena vio kan vina ka waka leu ni kana ndau waka ngalala te kium ni mai moni mai vevu ke tiko nda mai vital no tak tiko na ulu tangan bimbi na no to tos oi vina ka waka nuni vina ka tiko ani na vuli na madhango naka ke mai vital no tale na wale imo de mo vina wale bona naka
Nik Leoni Langi na Radio Mbulando Vato ia mai ve vakarara matakitiko. Ve vakatabuli di tiko di vakatalitunga na California Caregiving Training Academy. Ke vakai tiko na nomini vakatataro, ningai vola mai, seo ni rau ni na vola sarangabua. Nik Leoni Langi o ana yada ka vakaianga takitiko na Messenger, seo ni ve tartar mai, una buninda kua, and Radio Mbulando Vata na Messenger talinga. Ke vakai tiko e sona vakatataro, ni na vina kata mena mai somiani, rau ni nangai somi talitukani. Me vakau tuko na tiko, senga ni mai davadava ni ve talanongo, e na tomani tiko na ve talanongo, me baleta tiko na nonda mai venga ravi tiko, nonda mai vangara mbula, na nonda mai vili niu tiko e na vanua livongo Amerika, ka vakarita ka tiko koe, ni lewu era santo vaktataro mai e na ve matani tu taliso, na ve state taliso me baleta tiko na vuli ka mai vakaidori tiko ngo. Sasi votongo e tini ka 5 miniti me ono na kaloko, e na Radio Mbulando Vata, nonde wasiningo na vata e na kavivena ka ni tu siti and then ne ka rusanga vulu kan dua ni singa, ni vulu November, do tale nonda vulangi, na ngai kirona mai vetal no tiko ani ana ono na kaloko ni seama tiko ngā mai kirona mai vetal no tiko ani ki Mrs. Vasiti mbalen roka matataka tiko mai ni songo ni vuli oti ni St. Joseph Secondary School e na vuku ni vekai so er to lalawa tiko kina er to sasanga tiko kina na vuku ni veva katoro taki mbeka e vakaidori tiko mai na korni vuli na St. Joseph Secondary School mai viti. Na sere katarabangona veva kambula tiko ani kina ve serua ni matei walu ni mbula vinaka sista. Waka nui ni vinaka talitunga yani ve nik Leoni Langi vinaka wakalevu na ndovanga lala teki kia muni mai na ve talanoa ka rauni rabuki tiko kina na nonda. Wakatelanga kina ve kai nungu marama kai. Balts Rose vinaka na sema tiko mai kai vinaka wakalevu la sarusa tukana sute. Waka nui ni vinaka tiko ani ve kia muni na vanonga ni sema tiko mai kina na kavini kua. Waka mbula talitunga ani ve neila cheleta na wangaliva. Mbula vinaka tina isofa koro bula longa. Waka nui ni vinaka tiko ani ve kia muni na kavini kua. Mbula vinaka se misi nangase. Tangi ke kimdrona ngone. Waka nui ni vinaka tiko ani ve kimdona matabu vale. Ve kimdo talinga na leo ni Mbula Bay Volleyball Club. Nui taka ni ndo mbula vinaka ke tiko kena nomando ndi matabu vale. Waka mbula talitunga ani ve chochi sili vinaka na sema tiko mai. Mbula vinaka Luisa. Kumbu mbola waka nui ni vinaka tiko ani ve kia muni na kavini kua. Waka tala kina ve Dasha Hidden Blood. Mbula vinaka na ita. Mbula vinaka Mosi na Sivi. Vasiti Marawa vinaka wakalevu na sema tiko mai na kavini kua. Mbula vinaka Dan Bale. Waka nui ni vinaka tiko ani ve kimdo mai na nausori minibus stand. Mai na nausori nraketi route. Waka nui ni vinaka tiko ani ve kimdo. Waka tala kina ve wate temo. Vinaka wakalevu kimdo na sema tiko ngori mai na Metro Mix mai Nandi. Mbula vinaka Obi Wasailangi. Waka nui ni vinaka tiko ani ve kimdo mai Sacramento. Tau kei warani ni mbula vinaka sema sara tiko mai Alava Sasa. Mai Maduata, isa, ni mbula vinaka. Mbula vinaka ratu, isikeli tamba kaudoro, waka nui ni vinaka tiko ani ve kimundo. Apisai mbavandra, vinaka na sema tiko mai na kavini kua. Wakatelanga kina ve sista. Mbula vinaka chiu, Butch, nui taka ni do mbula vinaka tiko mai vanua. Wakatelanga kina ve laveti mbali suva. Turangai anu, do mbula mai na Wagga New South Wales. Wakatelanga kina ve kimundo ke sara na sema tiko ngori mai nandawa. Weka mni kede na waka ulori tiko na waka didi minibus tiko, waka nuni vinaka ninda nanganga rori tiko na nonda vedidi aki tiko ene kavini kua.
do baka tolo tiko. Do saya alam pala mo din. Sa permentangan to boli-boli ngayon tali to ni stoa. Tolako. Sing niya na sto ay wala ka tungang o maulimat. Kaya binaka ni satu kit sangaki na nagkatungan reba may palitan na nato to ilalako. May binakasar nga. Boli-boli roti karibante ni kina. Dato birito na bisi nga nakarimate ni said means kaya na sausage roll. Gaya rito makuntal nga na bukas ang ilay mo na bisi. Kaya tal mo na address. 4525 Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa. Do baka parau chubega kina do na ni matu vale, senong do boli nga baka matawa. Wala to mada kina mauli matan. Esa tu kede kina na yaya ni kakana. Yaya ni ti kina bikala lai tale so, kanda un rendre na kunea. Kartu raw talang ni gota nom ni boli ke baka ni tigo man na marin se Sonoma County, kan rendre nom ni vila baki. Vitar tarani kina napani taliboni, 125 saiba. Vitu tolu 5 vitu na kena itu matay lalay. Mauli matan. 2525 Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa, California. Makasar na. Paniray na tokongo na kenay-ray-ray. Dua nga na rukuni buni kau. Dua bayran ng tingit taki. Reverend Aminio Balen Rock. Tama kamain na nung programo baka madawa na toso ni ngauna. E na bengarabi ni City Veni Raturla. Singa buglulu ni Sibuna Bayan na tinamniti may kiamo ni Amerika. Singa lutulebo ni Sibuna tinikantua na tinanamaniti may kiamo ni May Viti. E na Vito Koni ni Divine Group of Companies. Maolimat kay na San Bruno Cavaba. Namaka and a Radio Buladong Bata San Francisco mit Koti Kanda Bataman. Sengan din ni Karaw-rawan na daka-daka waka kekiba. Ia endona kainda wipu ke kabaka mamanta takatu na bengarabi. O ya kitu na kendito kakana. Laika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu Macau. We kenda to na senga tiko nindraiva se senga ni waka motoka kandau dren na no tutu beto seki. Erto satu wakaraw na Divine Pacific Food Mart may Sacramento merto taladayani na nung ni boli-boli. Raw sara. Witartar ngayani na taliboni diwan 21-2-11 Saibarua. Merto bakarotaka katalada may nanong ni boli-boli na kinagona totolo tuwa. Divine Pacific Food Mart. Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni Diwan 21-2-11 Saibarua. Erto ngarap talangan ni kanalay baka sumburi ni nanomu yaya. May nanonrato stoa kinanomu mati ni katumba. Dendran beka nang wala ni kibal ni lote na buko ni oso pakadadaka. Sendrak-endrak kita beka na itos-tos nimbula. Kuha ni lenga sinui gawa-gawa. Nana maki-mai kina programo warotaki. May veratao na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu Chisu, Nongu Banua. Ruwag na bima manyon na kabini buko lulu bay Kemando California. Bima manin duwa na singilewo ni lotulewo bay Kemando Biti. And a Radio Bulando Vata San Francisco. May Koti Kanda Vatamay. And a buwan nga na nalipan ni Nondo Soso enda sa siyang sarangan ni Kila na dapat menda baka talutaka wasing ilutaka siya baka kapitak ni kakuni lo malenga sa tipin doon munua eraw ni buka dingo ikimunyo kaya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California. Na bay matanggali kaka na itibigina may baka na karituwa waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso ng dalo na toa na kukonda bay nga ni kinang gamure nakaka na buwa balang may baka na steak gay baka loka tabiyo kaya na kauslo suruwa tatni gila ko pata na kaya na pie ng bani kay na manray o yan na JJ's Food Shack Santa Rosa, California. E rosa nga no direct message virto giring aki na bitu sa iba bitu tolo dio tolo doon limono se o nga wale sarang ali tumiko may nanomota e na dio maluma Billy Street o ya e Santa Rosa, California. E raw talaga ni rito ulit dilibata ka na nagkemo katalo wasing lebo siya wanga kabi ya may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Na Radio Bulando Vata sa may botong iwana miniti me ono na kaloko na kabi vinaka ni tu city and dai ne karusang vulkandu ni singa ni vulo November o vinaka tokong indu na singa menda do bayani na Thanksgiving ndongan kai ronin da bakapin vinaka tiko kina ni tukoni enda bakela talitunga ni sanga soti ni saulebu na saunin beni sini me bakanda bakila na vida na mbaki sawoti ngona Thanksgiving lebu na vela koyaki tukoni ni mataka na singa ka lewundundu kina senda lewundundu kina na vito soyake wili kina oira rabuka na wangabuka oira rabondo stimani banua kabakatel nga kina oira karnan reba ena be banua taliso ena
mera laki ngandea waka matabu wale, sera laki sikobi rana nandra matabu wale. Ia kongonea da waka minaka ni senga soti ni sau lebu na beni sini senga ni na tarambisar me waka enda ndou ke latu e na ve ambaki sa oti. Ia wa mai wa se talitu ngayani en madau sauti ni doangana kai sana tosa daki tiko waka bimbi tiko beketo e California o ia na isoni liba sana tosa daki tiko na isoni liba tamani tosos, tamani tumbu. E tukuni tiko ni tolu sanga na pasente na kena na tumbu tiko kina na isoni liba kelani dando waka wale takatu na misini ke waka bikin dato na tiko e wale na misini ni saba senga ni tondo waka sama taksartu na tambano ya na bikin dato na tiko bikin dato na dishwasher waka talanga kina na goa ni saba ke leitungo na bata na hita sa ando onto na hita kona bi kala liba ya e tiko e sonango ni sala rauni to na waka leli takasambukina na nondo to waka ngataki liba e nan rakim bata ongo lasa bia ona ni robetal no tiko ke Nick ngai tuku no koea go do talanga baka tokai talitunga na bulango na bula ngunu na leuni veira nando ngunu leu talitunga na ngunu na ana ngona vango baka bimbi tiko na ninda sa dono maka tiko e ngo na ngona ni songo baka talanga kina vikim do mai viti bucho ke la bula ngunu talitunga nga vikim dongo ia semani baka dava na beka endo navu tiko kina waka nui tiko ni tiki tiko ni nomundo i tuba na nomundo navu na radio mbulando vata San Francisco me kau te kanda vata tiko mai sa ona dono na kaloko ano be waka mbula tiko ani na sera kataravango ve butch mbula vinaka laveti mbali suba ndo mbula kimdo ke sarna sema tiko mai ne kavini kua waka nui vinaka tiko ani na buku ni waka rau kin Thanksgiving and bakungo rona ndolu ruasanga bulu katolu. Auna balataka na ya vai viti na nugubanua verara ningito budani walu auna numa niwa susuni katumberikina ena veisina na baby ngominga kilayikina yesai gura na nogubanua na nogubanua na ibota solita umanda maili usara na kena sasalu nakabuata sautubina na bendela na roka na bembuda veio diwai sana veio kaitua hangoroya dina na nugu
Yava musaroro moyawa Kibei banua E bura bura Nano gubanua Nano gubanua Nano gubanua
Radio Bulan Dua Vata, Mekau ti kenda vata mai San Francisco ki pura-pura. Sema mai ngai wasea yani. Tau samba di ba kusa-kusa iwe. Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Gorsan ba di kata-kata pinakasartunga toboy sembambakaw. Gay way dala tu kinambata. Koe serengan kori. Sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Dina to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singlebu, kita sana gali bagai kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, kata lau bagai singlebu se bagai kabi, baru tegi tu bagai manggo sanggai to toka na bono ni kana. Mai na menta tu ide ni ti, kena bagai singlebu se bagai kabi me bakana bagai sekera. Na sui, ike tabu teke roro bagai lolo kena vida tale. Gira ramo kila na menu ni singoya. Na Orange Lounge, tolo 2 Orange Street, Santa Rosa.
en dua tala na tambari vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola mena wolna kaloka na mataka, kina wolna kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolu 2 Orange Street, Santa Rosa. Kasaranga. Paniray da tokongo na kenay ray. Dua ngana rukuni buni kau. E dua beiran ng tingitaki. O Reverend Aminio Balen Rock. Tama kamay na nung programo baka madawa na toso ni ngauna. Ano bingarabi ni City Veni Raturla. Singa buglulu ni Sibu na bayan na tinamniti may kiamo ni Amerika. Singa lutulebo ni Sibu na tinikantuwa na tininamaniti may kiamo ni Maiviti. Ano Vito Kone ni Divine Group of Companies. Maolimat kay na San Bruno Cavaba. Namaka and a Radio Buladong Bata San Francisco with Kauti Kanda Batamay. JJ's Food Shack. Etigo kaya kina nakakana mga biti mipakana kokonda. Lobong, benga ni ngay kanido ito na bundi ng dalo sa tabiok. Nakakana po mga langi mipakana steak makayalo ka kina coleslaw. Woo-wee! Nakarito sa wada badina na kanikanakana. Kaya ito talaga na nono specials and the lomo ni mga dawa. Daw tamba na Facebook. Na doy ni tiwa yan ang bani mandray pay kay nagbugatali. Gawin na JJ's Food Shack. View Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rito dili mo yung may Santa Rosa, may yato sa rin ni Kinavato. Girit-rito sana Kinavito, Saiba Vito, Tolo Vio, Tolo, Dundo, Limon, JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nungu chisu, nungu banua. Dorongo de na vimamani yono Kinavito, and a kawani bugululu, we came to California. Vei mamani ruane kavi kina tolu, and a single level ni lotilebu, we came to Viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship, USA. Rongwandi na Radio Bulando Vata San Francisco, me Kauti Kenda Vatamai. Bula binaka ni Matthew, ni sawa kuskusibe. Isa ni bula binaka, o se vivi mandongo kina maulimat. Ele taka kina endona nito pakataka kana lalai. Yo leu kutaka pakatotolo, ni bernir to yave ani nabulangi. Oi, odia bakasanga. Erto bakasanga telang ora to. Sarara sarna. Go enda so mga nakakana. Ese nita so manakena bakanya takina olo. Oi, okay. Nagsaraman da kilatiko. Maulimat, Valley Marua Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Veitar-tara sarani kinanaba ni telefoni 125 saiba vitutolu 5 ena kena itugutugu matalalai. JJ's Food Shack. Etigo kaya kina nakakana mga biti mipakana kokonda. Lobong, benga ni ngay kanido ito na bundi ng dalo sa tabiok. Nakakana po mga langi mipakana steak makayalo ka kina coleslaw. Woo-wee! Nakarito sa wada badina na kanikanakana. Kaya ito talaga na nono specials and the lomo ni mga dawa. Daw tamba na Facebook. Na doy ni tiwa yan ang bani mandray pay kay nagbugatali. Gawin na JJ's Food Shack. View Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rito dili mo yung may Santa Rosa, may yato sa rin ni Kinavato. Girit-rito sana Kinavito, Saiba Vito, Tolo Vio, Tolo, Dundo, Limon, JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nanonda biti, ke ngasini buli paulange reki. Rungodi ena 5 na kaloko ena kabini lotu lebu. Vei mundo e Amerika. Tini karuana na kaloko ena singa lebu ni baka romboka. Vei mundo mai viti. Ena Radio Bulando Vata, San Francisco me Kauti Kenda Vatamai. Ana Radio Bulando Vata samai sibitongo na ono e na tinika walu na miniti e kavitiko ni tu siti na ikarusang vulkandua ni singa ni vula November wikito na tomba libungo San Francisco sa wakilay tikumbengo na vula mbata Wala ngunu tali tunga Anda sa wakana mata tiko yani kina Thanksgiving watinga ya dua binakana bula anda sa na ya dhoba talani na singini sudu kay na tawasin ni ambaki. Ya nanguna talangango erobe bakasala takitiko kina o irana kenan daw menta nangangaroni tiko donaka ka robe bakasala takisartu kina bakalebu menta nangangaroni tiko kina o irana butako tiko en internet sena cybercrime ka pakaunia bakarongo de tiko mai ni rongo na ka vini kua me bakartundo rongo de tiko kina mai na Lololo TV mai na Lololo TV orto na tambanar to benga rabitiko ni rongo dona ka ya baka
ia tal no taki tiko e na kawini kua e na kawina noa gaindo mai tondo mai rongo the tiko kenda tō e na singa katarawa nia sa lewa i tiko ngo mai Vele wai dona toranga ni India e na wukungona ngani dhala wango na cybercrime ia na yadha ni na kai pakatoka i kina na butako semo wakaidora na iwalawala iso sombe ka rawaka mata wulo tu karangaindo waka yadora tu e sona ka me rawuni taki ira tu kina ira senga ni rawaka ritaka na kenra ireira indina se nio ira indina sarangaindo todo tu e sona vos e so leu na vosa endo tau e endo rauni na waka wu lenga saranga sona i tuku senga nindina, senga nindondonu e rando biuta tu mai ia koia kanda rongo de tiko kina ni sami lewa i tiko kina vai lewa i tiko kina dona turanga nindia mai viti ia weekend to e na vano lewa ngo Amerika era beba ka sala taki sara tiko baka lewa na kenandau me dana gangaro ni tiko kina e ndua na vosa e ndo rongodi baka lewa tiko e na tambana ni cybercrime o ia na phishing se smishing Ronga dama ana phishing, P-H-I-S-H-I-N-G, sena smishing, S-M-I-S-H-I-N-G. Rona vose ruaya, dua kona phishing is wili kamandani is when a cyber criminal attempts to trick you into sharing sensitive information such as a username, password, or credit card number by posing as a trustworthy entity in an email. Kain tontono men dana gangaro ni tiko kina nonda email sa tunga nonda talibuni sa rau tunga nonda reida nonda email da somana nonda email senda bola kina kongonea ya ndona ngoni sala e ravaka yang taka mai na e vaka toka itiko ya na phishing e ravaka yang taka na ndombo tako mer tora kina na ke mui tuku na no mui tuku ka wakatel nga kina na no credit card kara rau ni ra email mai se lewu nangona ya nangoni sala er nando we tartar me kina ka igona ge nanu mawiko ni ya ndu mbeka ndrobe kilai se ndu mbeka na kambani o aboli kina o senga tunio sa senga onguile vava ni senga ni boli kina koia o tiar sarangendo tukuna mai iko boli mai na kango kerker wakandi takamanda mai ni ngona no address ngona no na password kere no password na username na be kavau ya ya na edana na phishing do tale na smishing S-M-I-S-H-I-N-G smishing is like phishing Toto batanga kina phishing ko baka mavala takania but occurs when an attacker sends a deceptive text message or SMS to lure you into clicking a malicious link or providing personal data. Koia, na phishing, vaka samataga na phishing ke korongoda na boso ya na phishing, senga ni phishing na lisiwa, ngo na phishing as in P-H-I-S-I-N-G, ya nindua email mai, sini ikuturin do na email ka taronga mai na nomu personal information me baka na nomu password na username na ve baka sombeka na website se sono klani libo na website inda lako kina sando tukuni mai ke baka mtanga ikuli boli baka me tukuni ramai mo create an account or sign up kono matangali websites va men tanang gangaro ni kina nanu matali tiko indona kaundo waseti ko ni bakalevu niko lako ndona website mo reida on the website na link ni website au na biuta talani go me rauni nda reida tiko nda baka sama takatiko na ngone nda boli tiko kina wakambibi na ngono go ni lebu na boli online shopping sa bunga bekenda da sa wakamata utaki kenda tu na boli na internet ko ya numa me una bita mandeni kinango ke kai ko lako na dona website mongaro na binaka na website me tigo kina indona locker and it's lock a padlock that's locked ya iko na gai na kena bakandina ni website ndino ya ni senga ni la sutaki se senga ni kala sula sumbe akaroni ukaya kongo toka kina na
na loka vango nui taka ni o nisa na rida toka mai na loka ngori ya ke wakai ko laka na do na website but ni live na website you have to create an account once you create an account na numa tiko mo rida tiko ni tiko kina na loka ka umbita toka ni ngori rida toka na loka o ya irs.gov me na ba toka ya na kene rirai yo ya na phishing na smishing kila na nonda taliboni iliu na taliboni wakai ngategi nga ni kongiri nga Waindon Rubikilai. Senga nindo lako mekina se merangir mekina uira rando boli taki na ngono go senga sa lako tunga mai na ngiri uira na boli taki tu eu ko ngaya ko na namba usenga nikila e senga ni tiko na nongo contact au sando block taka se usenga sarangan yundo soma off to mandeani ya ke pakai senga ni indona namba e ngir mai senga ni tiko na nongo contact ko ya na ngono do biuteni kina na tuku manda me bakana kani insurance ondo tuku ni tikani tax mai balate na roniu na kilaki na ngona no na namba ni telefone ka au sangendo maroro na nongo contact me ngona ge ngir me kina usana kilati ku ni koendi no ya senga ni do na kambani sa sanga tiko me volita ka mai biondona ka se tor mai se mena tarongi o mai na do na ka se na vitala noa e rauni na tora kina na tuku mataila lai so me balitiau ka rauni na bakai ngata ka mena limbut butako kina buta koada kina na vekai so membalitiau koya na smishing is like phishing but occurs when an attacker sends a deceptive text message not text send an email not text that's what smishing is to lure you into clicking a malicious link or providing personal data na smishing do talen na evaka sala bita mai na kenandau to always verify unexpected messages. Au biambita nga ningo mo ni reda mandai. So na vatu mingo. If you receive a strange looking text, vango, especially from an unknown number or email, kila mona reda vinaka that it's from a person you know or a company that you know ke wakai ko kilani senga ni dona ka kilai na company go se senga ni dona ka awabolia kina se awa senga ni dona nungu account verto ko ya just block it au wakaritak ngani meu wakamadala takani na meroni rau na no munireda na vika so sangati ko meu wakamadala takani ngo na matanggali text indo la ko mai kina vunga weekenda io menda na ngangaroni tunga and just be sure that it's a company that you've been dealing with sendua andro sa vital no tiko na company beka sendona account o kilatiko dua talea so the other thing is double check sender details always verify an email sender's address. Look for slight misspellings or odd domain names. If something doesn't look right, it probably isn't. Mobita talamadeni gondo na kiana wakaritaki. Go bakando na email la komai. Iko ngai reda tungo ke bakana o bakanga takatunga na nortungo me wakaritaki. Kila meu wakamadala takatikani kina na vekai. So, sangati ko meu wakamadala takani kina menda nanggaro ni tiko kina. Dai Andrea Ravitiko e na vuku ni mbutako e sa wakai duritu e na ngonongo. Wakambibi na ngona ni boli e na internet. So, ke wakama ni reda na website na na email e la koeani. Iko ngai reda vango reda e veda lati tu dina ni boleh tu ni Xfinity. Yo, ngai reda na spelling e senga ni Xfinity. Senga ni spelling ni Xfinity ke wakai ko senga ni o Andrea Ravitiko, senga ni o Gangaro nitiko, o na nanumanga ni o yana Xfinity, o tia naman ni laksar na nanumuna soma na matagali email vau ya koya, menda ng Gangaro nitiko, Andrea Ravitiko, that it's from endo na email address, iko reda ni vango endo nutu na kai walay tumekinay. Dua tale ngayon dua tale to avoid to avoid suspicious links. If a deal looks too good to be true or the source of the deal is unrecognizable, it may be a scam. Do not click on any links in the message. Delete it immediately. Koya, obia bakaritakan yung goendo na kena, ibakaritaki. Kongo, congrats, you won $10,000 from kona company usangan ni Vedabuteani. O nui taka ni na sanga ni na boko diken tu ko so na
na ibola mata Bole teso wakanda sa river mbitu ndonga na vosa enta da buta se sona rorongon na iwakatangi sa na copyright law sa ndona kana rotundo mboko tiko mai ortu mai ni bola mata ya Congo ke wakai koreda ai tuku ni mai if it's too good to be true it probably is too good to be true ko niko waka muria se ko talera rao na veka so tuku ni tiko mai oia koya me wili katalani if a deal looks too good to be true or the source of the deal is unrecognizable it may be a scam do not click on any links in the message. Delete it immediately. Koya, onitaka ni rauni na dona ganga rauni tiko wakambimbina ngona ni volleyball ngo lebu tiko ersana volleyball sartunga na dona kana sobinaka ni ya boli takitu wakambimbi na nomu volleyball na internet. Online shopping is huge. So binaka tu na veka and the tu and on the internet otianga so same day delivery so na singa katarava sa deliver mai ai sa vatu ya yan dina saranga merlevang kalovie yan do mandang na kami to na tombo kira rawa baterango kongaya saramba gasen dina rendre matanga menda tombo kira koya unitaka ni rauni na beba karara mata ki tiko yani danang ganga rori tiko kina na ngona ni singa ni sudu wakatawasin da wakana mata tiki nongo sa ngona tiko ni volleyball ngona tiko ni marau lebu talangai do lebu non ramboni si na ngona vango lebu na silini koya songa na kamen danang ganga rori tikina and another thing keba kau ni sali volleyball maroro na no murisiti keba kau manili volleyball na volendo na iloloma se volendo na yaya ni vale maroro ai tiko na no murisiti en bermande ni maroro na no murisiti mo reida ni ko sa volleyball o ti o reida ni toto bata saranga na kai ko volia mai na kai tamba ki tu na risiti balate atalnga en dona ngona era ni rambuta ko talitunga ki na oira na vembisi ni silele weso and the volleyball be right na vesto lele weso so erndo tuko no e kito sani kila it's just a typo au tamba kadala yo for whatever reason, en dono nga mendan enra vitiko reida no murisiti ni berniko duritumba gai marro etiko dena mani o senga ni lita kana be ka bolia se o yadhi vale senga ni be rau ke na no muinaki rau na no mona vaksukali stale na yaya o libolia so na kami dana ganga ronito ko kina na ngona ni volleyball ngona ni vakasilini vekem ni na vakasilini tiko vakamboni sitiko na ngona ngo sabato ngo rosta ngo kawalu no miniti me vitu na kaloko and non te wasini gono vata na radio bulando vata tomani tali tiko manda non tavakaronga serre ne kavini kua na serre katarava gono ve vakambula tiko andikina ve moses sokur ndo bula vinakan toranga na maramatau vakanuni vinaka tiko ani ve kimdo mai na vuni vai levu mai mba ndo bula vinaka vakanuni vinaka tali tiko ani ve di vakatalanga kina ve nani se loki nimbula vinaka na ita vakanuni vinaka tiko ani ve kimdo mai Ronald Park vakatalanga kina ve Anil Kumar bula Anil happy Thanksgiving. Bola vinaka na teina vakanuni vinaka tikani vikim do e Milbray. Senga talani ngula da vitikeno kini si mere ranandi ni bola vinaka Butch vakanuni vinaka tikani vikim do. Kemundo talanga mai Wagga New South Wales. Sa unitaka ni ndo bola vinaka tiko vakatanga kina vi Lasarusa tukana sute. Unitaka ni bola vinaka tiko Lasarusa bola vinaka talitungayani. Ve kemundo mai Utah seroa ni matai walum bola vinaka sista vakanuni vinaka talitungayani ve Nick Leoni Langi kena buku ni waka rau and thaka vuli mbeka na madhango senga ni madhala ina ndua tiko na vuli na madhango se senga au ke lani rito ndua tiko na rito oso ndua tiko na rito so mate na madhango waka bula talitungani ve Maramakai Balts Rose waka nuni vinaka talitungani ve kiamni Neila Chileta na Wangaliva ke kimdo ke Sara and City Cruises San Francisco, Dombula Vinaka, nominito kaningo una vuninda kuha ni sa votongo erosanga buluka vitu nominiti me vitu na kaloko. See
tu baka totolo tiko. Dau saya lupa lamun dina. Sebenarnya tu boleh gaya hotel itu ni stoa. Tolako. Sini ni ono sto wala katungang o maulimat. May binakani sa tukit sa ngakin na nakatungan reba may palitan na to ilalako. May binakasaranga. Boleh roti kari badeni kina. Datu birto na bisi nga nakari mateni. Said means kaya na sausage roll. Gaya rito makuntal nga bukas sangay lemo na bisi. Kaya tel mo na address? 4525 Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa. Do baka para ucuk beka kina do na ni matu bale, senong do boleh nga baka matawa. Wali to mata kina mauli mata. Esa tu kede kina na yaya ni kakana. Yaya ni ti kina bikala lai tale so, kanda un rendre na kunea. Tu raw talaga ni kota nom ni boleh ke baka ni tigo men na Marine se Sonoma County, kan rendre nom ni vila baki. Vitar tarani kina napa ni taliboni, 125 saiba. Vitu tolu 5 vitu na kena tuku matay lalay. Mauli mata, 2525 Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa, California. Kasar na. Paniray na tokongo na kenay-ray-ray. Dua nga na rupuni ni kau, e dua beiran ng tingit taki, o Reverend Aminio Balen Rock. Tama kemain non te programu baka madawa na toso ni ngauna. Ano bengarabi ni City Veni Raturla. Singa buglulu ni sibuna bayan na tinamniti be kamo ni Amerika. Singa lutule ni sibuna tinikantua ana tinamniti be kamo ni Maiviti. Ano beito koni ni Divine Group of Companies. Maolimat kay na San Bruno Cavaba. Namaka and a radio bulletin bata San Francisco met koti kanda bata man. Senga tina ni kara rawa na daka waka keki ba. Ia endona kainda wipu ke kawaka mama tataka tuna bengarabi. O ya ke tuna kenda tu kakana. Leika na dalo na bisikete na rewa bata na Sunbells e tinimbulu Macau. We kenda tuna senga tiku nindraiva se senga ni waka motoka kanda u rendre na tu beto seki. Erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto talaveani na nom ni boli. Rawa sara. We tartarngayani na taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saibarua. Merto wakarotaka katalada mai na nom ni boli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart. Viturua Viwa Walu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Viwan Dua Ono, Toluva Viwa Ono Saivarua. Ertong garap talangan ikan alay waka suburi ani nanomu yaya. May nanonood to stoa, kinanomu mati ni katumba. Dendram beka nang wala ni kibal nilo tinabuko ni oso pakadadaka. Sendrak-endrak kita beka na itos-tos nimbula, kuha nilenga sinuingaw-gawa. Nana magi-may kina programo warotaki. May veratao na New Methodist Christian Fellowship USA, Nongu Chisu, Nongu Banua. Rungode na bimamanione na kabini bugululu bay Kemundo e California, bimamaninduwa na singilewu ni Lotulewu bay Kemundo e Viti, and a radio bulando wata San Francisco, may kauti kanda wata mai. Ena buona ngauna na levo ni nondo soso enda sa senga sarangan nikla na dapat menda baka talutaka buka singi lutaka siya baka kapitan ni kakuni lo malenga sa tipin dono munua erau ni buka dingo ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa California na bay matanggali kaka na jibgina mebaka na karitoa waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kukonda bay nga ni kinang gamure na kaka na buwa malang mebaka na steak gay baka loka tabi yoke kena kozlo surua tatni gela ko patana kena pai ng bani kay na manray oya na JJ's Food Shack Santa Rosa California ero sarang ano direct message virto giringa kina bitu sa bitu tolo dio tolo don limono se o nga wala sarang ali to miko na nomota and dio maluma Billy Street oya e Santa Rosa California ero talang ani rito dilibota kan ne kemu katalo wasing lebo sa wanga kabi ya may Santa Rosa Kinavato JJ's Food Shack Santa Rosa California. Ongko na Radio Bulletin Wata San Francisco. May kauti kanda vatabay. Quando bunire kibeyau kubuni marau niko yalibeyau nogu senikau andu bakila tunga leno
serania senga kila hela maserego kondo karania nindo stabinen rere kongan revitu eke ni mailu tunromu hewa satitomu ondo wakila tunga leina hoda kerenga niko yaliveyau nongo bakamau hindaula mari nongo serika bula rambe ni akavi kondo serania senga kila hela maserego kondo karania hindaula mari nongo serika bula rambe ni akavi kondo serania senga kila hela maserego kondo karania hindaula mari nongo serika bula rambe ni akavi kondo serania senga kila hela maserego kondo karania And the radio mbulando vata totoka na e tavi seroyama veratona Yanu Boys, ke Grace Vuala, and e kabi vinaka ni tu siti and then ne karusanga vula kandua ni singa ni vula November. O tinga na singa ni mataka sanda e dovaya ni na Thanksgiving. Sambo loma taru takamanda se tekabu bakadava na Thanksgiving au waka wilika tiko na kena i tala noa. Senga ni waka na kaindangai me kilai na ngono na Thanksgiving. Lewur sange lako bata mai na matabu vale na vitokani singa na maki. O senga iadha mai ke na vida na sanga vulu na mbaki sautia. Nungu senga iadha mai waka me senga tuniu kawaitaka, senga tunindua na kaviau, senga tuniu turava kambimbi, se meu kilatu, endua nem bali ni Thanksgiving. Sandan doronga te tunga na Thanksgiving, Ia, o te au sangerida na mataini nangu Thanksgiving ike, dona kana levu ni oira na Kaimerika, bakatala kino oira kora ngole mai na be matani tu ka nda samai bakai tiko ana pano levu ko Amerika na nonra nana maki kina singongo na Thanksgiving na kena pakarota ki bakabinaka na
kakana me ndakania vata na Thanksgiving. E sala ko lako tiko e sangi vakami o eu talanga o savaya o sa ndona singa ngona singa ni Thanksgiving ndona na makikina vakami ondo makutu talanga kina na vasanga ia vaka o tuko na tiko dia e senga ni vaya na kena tiko mai na Thanksgiving. Tiko mai en tinika ono na baki tinika ono rua sangavulu. Vaka samataka so many years ago. Tinaka ono rua sangavulu a teka kina na Thanksgiving ia atukuni na kena itala noa ni ngora lako mai o ira na itoki ni vanua se ira na natives dando ratalanga ni taka ira na ka Indian damundamu na nonra vakambeka na nonra matangali mbeka o ira na Wampanoag. Ano itaka ni usada butandono ya Wampanoag tribe o ira ra lako mai Plymouth vat ke ira na kai Ingilandi o ira na bula kara laki waka tiko kara sa laki tau ia butiko e na vanongo Plymouth. Ia o rongo ia na vanua e tiko po mai kina na Thanksgiving ia ni bero ia dona kana non rendu vei valu tiko i rongo anda ki la vinaka na itala noa ni na vuna karando vei valu tiki na wakalivu ira kena vei vala taki tungana ngele na ala ni ngele ala ni vanua ia sange adhava mai na ngono ia na baki ono atinika ono rusanga vulu sar ngai mai vei waka mai au taki kina kar sange mai ndambe vata ara mai waka kavi vata e na nonra mai vei waka mai au taki tiko ira na i tauki ni vanua se na ira na Red Indians vata ki ratou na bula kar sa laki waka i tiko laki tau ia butiko e na vanua ia. Arsanga mai ndambe sarangai mai waka e kavi vata. I tukuni ni na nonra lako mai o ira na ka Indian damundamu ira na itoki ni vanua ia ratou mbale mai rua na singa na nonra tau mbale mai na vanua na nonra i tiko mera lako mai na vanua ngoi Plymouth mera mai ndambe vata ka waka e kavi me waka ia na kaira sa vital no taka na nonra i liuliu e na ngono ia mera sa mai ndambe ra waka e kavi. Koe anga i tuku ni tiko kina o koe ka vola tiko na i tuku ngo i tuku no koe. Koe ana ngono ngo e waka me it's part of the tradition as well. Part of Thanksgiving as well na nonra sasanga yani se na nonra lako yani o ira na weka o ira na vitokani mera laki Thanksgiving vata ke na nonra ndui matapu vale se na vata mbeka ke ira na nonra i tokani mera nguale vata yani like that traveling alone is part of the tradition. Ndua na singa rua na singa ko ando tuku ni tikina na Thanksgiving na ngauna se na holiday levu ndua se levu ndua e rando vela ko yaki e rando veivo ko yaki ran driver and holiday ngona Thanksgiving koe e vati koe ana na kia ni lako o tia saranga mi ndambe vata rasanga mi waka e kavi vata e tuku ni rota ni ndua na nrau e randambe na singo e ara waka e kavi kasama i tikavu kina na Thanksgiving. O turli stale na ndua na nrau they said at least 90 Dio sangabulu, releo dio sangabulu na oira na itauke ni vanua, native man and 50 English men came to the feast. Koe ana tekevu se na ngone mai tekevu kina na Thanksgiving. Lebu sarna ka, ia range mai ndambe ara mai sarabe waka mai au tākera sa mai ndambe ana waka kavi, na usutu sartunga ni waka kavi ana nonra sa mai waka mai au takitiko ke na waka vinaka nira sa mai adhava rau in dona vanua ia, dona vanua ka rau nira sa mai vea loni kina. Kau nui taka, nina rau nina waka imbale lebu weekend tau na Thanksgiving ongo, ni tō na mai ndambe wata waka matu wale waka we tokani ka rau ninda tō na waka samataka waka mbimbi sarana wika e so e tu menda tō waka vinaka kina. Waka ua wase tiko ania na vida na singa sa oti, ke ro vital no tiko waka veo tine ndona mataka, ke ro e andra mai o nunguleo ni vale, kondo e andra na vā, sa alako sa lindreva sa tiko una dhaka, e andra e au na vitu na kaloko, au ngiri tiko e mo waka e andre ani, sa mata rumbu tu mai, dreva tiko, ngona oso tiko ni waka sama, lako pata tiko kena oso ni ngoni sala, au sange vai andre ni vikoa, au sange tuko na ni vikoa, tapi ko mata rumbu tu kena, tuko ni ngona ngame ya. Seji, e dhava, sabatu mea, e dhava. Sange tunu koe, lewa no oso na dhaka, oso talitunga na waka samo, sange tuku ngona viko e rida. E so, e reandra na mataka ni kua, e sa yali na kenrika sa.
So Rayandra, saya lindo virtuno ngoane sindona leoni matabu vale. Sarasanga ni andra vatai. Koia, ovio tukuna tukani kina ni levu na kai tu, ke baka me tau rai wa baliti kanto, tu na reda ni levu sar na kai tu, me tu na waka vinaka kina. Sama i dava tali tukai kiana, non dai wasi ningo na vata, e na kavi ni tu si tendai ne karua sanga bulukan dua ni singa, ni bulan November, ke tau san sasanga da ke tuku ni Lake Tahoe, ni mataka waka matua vale, me ke tau le Thanksgiving kina, kau waka nuni tuku ni rauni na laki dana li sarasar tiku, ngo sange ni matai ni ngauna, me ke tau na lako kina i Lake Tahoe, nan rewa i ke, i Lake Tahoe ve vatiku na iaua. Yeah, ke baka e senga ni oso so nango ni salai. Yeah, do tukuni tu, that's the worst day to travel ni mataka, the day before Thanksgiving. Senga soti ni singa vinaka ni vito siaki. Me baka ngona nga ninta oso tu baka takadaka. Santangai kito sangai ngalala ke ni mataka, me sangai tiku buya ni ne lako. And singa levu ni mataka. O waka sa mataka tongo na vida na mbaki sa oti o Andreva mai San Jose. Mo sa sanga dake i Sacramento and na Singapore ke lulu me kena lutu levu me Thanksgiving. Waka samataka na Andreva ya, ke waka senga ni oso so nango ni sala, ve ke mnina senga ni kila e rua na yaua na Andreva mai San Jose ki Sacramento. Ia na nongo Andreva na mbaki ya e ono na yaua. Saro ni ko taka kia na nanda oso sa tu nango ni sala, au sa waka nuni tiko ni rauni ke tona mbiu to tolo ni mataka, me ke tu kakua ni na laki tau tu e na oso sa ningo ni sala vaya. Senga mandanga na traffic e wana ya ua. Sa wanga ya tu sanangai vese mati tali tiko ni mataka ke wakai sombeka na vanua ke tau na kelekina na vanua ririvinaka kau na numa ni na vinaka menda na sarasara vatakina au sanangai sea matiko yani ya sa waka nuni tiko ni rauni na mai tomana tiko na porokaramu e na kavi ni mataka o tupe ke wakai na yadhara maina singa ni mataka ia ke wakai senga dananga me verongo din domo tali tiko e na kavi ni wakarombuka. Sa vitun dono na kaloko no mani toka ningo una vuninda kua o sana mai dava tali tunga i kevi naka wakalevu na sema tiko mai e na nonde wasi ningo no vata e na kavi vinaka ni kua. Happy Thanksgiving. Me dava na ngona katarava ni te wakadengo toka mantan da waka vinaka tiko maroroi tiko na bula. Tavanongo dalla mombi utiau Mulani vaka watingo sa lulugama Autua kinada rauna bisa milumamu Sera tola lai na ngone ko sangole tu Ana nu mangani daru yala mate Bembiani makawati ngome daru sukota Rekaya nito mama lumunda keleva na waga Indaru yala mendra kida sevinaka Namungala sabakana kula Rindende me volia Atangi na iloka ni matani bonu Wakilani nende itunga na yala Luvendaru era tabutungu na mole suma Bura Senga ni samarawa Nano mutikina lalano Anda baka tataro lo elomangu Yalo ni mata
Ukumeva kana loa no muveda vilaki Tauvi au na kena uda vakila no mamosi O tangi vatu ni kavara ko vele da yaki Kaliraki mai sangurangu kalomani Luvenda rura tangini alina wakatinani Bura burani alimaine to wakabetamani Tangi tu betamanda melangi para renda lomani Kimani adamona lesun mai vale Tove rai bulatale Katikina mbeka neto binaka mekeito gosoti Veita wasi sakani neto mulana Pamole sumaye vale Meotina rarawambo Venda tobe lomani mulavo Memboni salu salu ngoen sengani yali Kosui gundina niko dhumai serenu Aunanda karona voli medo vani woti Yala yala ngoko mate na kinayoti yoti No mudala kede makila sana vosota Niko tangi serarawa monge rai vici oba Metalo nani nada runga una samaroroya Elongi tambu ni utongu atungana eloma Utangi tu betamanda melangi Araroinda lomani Kimani adamona lesun mai vale Tove rai bulatale Wakati kinambeka neto vinaka meke itu soti Veta wasi ngo isakani neto mulana Pamole sumaye vale Meotina rarawambo Venda tove lomani mulavo Ito na ka, ausapa ka, nandarubi wasi juga nunggu ito buta na bitan langgo na ngauna na sere. Sa dotu lang nga son to. Pakai lalabaw suri nunggu gabo ka boka. Bata pa ka ni sabo lang dito nando dito ka. No dito ka ni signal to to sunod ang gabo ka boka. So ba sininakit lalo lang gabo. Ni Sambula Binaka. Sama mai kawasean in a radio bulando mata San Francisco. Darungodi na tolu kina bito na kloka na kama ni moniti kina borobuka bei kema dawa ya Amerika. Tindi kina ruona kloka na singalebu ni tusi di kina borawai bei kema dawa biti. Radio bulando mata San Francisco. Me kauti kanda vatamai.